has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work he's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Sabere wo check out time na se mankro anopai abapa no pe no sia home. Ye chiamu akwa ba de ba deal 106.9 jumadi ya to ne din send da so Obia. It's a beautiful Friday morning. And ye kotoni ma bosom ne da etoso aduonu nkru won fempem mienu ene aduonu sia. It's the last Friday of the month of May. And anopai ye chiamu akwa ba e de abani da so Obia jumadi so free sabere ya kopem sa no pay no nkru bebo no. Yeti nkonwa so dia ekoso wo man Ghana ne wiase afa na nyina no ane ye pe nsem no poma sibre so wo man no ebefa ne ntuma pa efra. Now together with my able team in Shaba Kojo Samibi, executive producer Ra Samuel Kojo Akwa, head of technical production and pay wabwa na djumadi no watu to bibia kama Bismarck edu say edi agudie mu nsema go promotion sembeba na pay a wonso de ekoso around the world of sports wonso ubetumi ahwebi Michael say and for DJ Marion Kofitela Dina Tatre and the day that so home be djumadi no ya de bronchana pay ya chew amu akwaba. Now we are live on Facebook djumadi no etwagu Facebook tibra Facebook page no so anopai wo ba wadama na won so wa share link no am ofoforo bi so atumi ahwebi ena anopai we are live on Facebook, live on YouTube ba na won so wa share link no ma ofoforo bi so atumi ahwebi WhatsApp line a ye didi dwuma anopai no 0593 40 65 0593 40 65 and then a WhatsApp line up so what do comment what doing chirp what's not telling you now what the fa ya beje bre na fi ya ken kan ni na e de amount and something na go DLFM online.com DLFM online.com ko ha so betumi ya ken kan something na so medical catch up. It's a beautiful Friday morning here. Speak positivity, show kindness and trust God's timing. It's a beautiful Friday morning. Speak positivity, show kindness and trust God's timing. And abai mechiao amwakwaba e dia ba Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi so. Na me maami a wotie me nua ba ma wotie me medofo a wotie me na apai. Ye ni nkomo kakra. Hwe medofo etoda ye kom wate. Etoda no wa ye kom. Ade a wo bi dia yewo. Ekwan bi a wo bi di wafa so. Asem bi a wo bi aka kire wo no. Enka wo right pa. Ka be you hu ano. You have every right to respond. Wo ho akwanya, wo ho right pa. Se wo be you hu ano. But etoda ye din. Etoda no ye din. Bible says so kwasea. Okana no tuma. Ye buni nyansafo. Me na ka asem mi kire me. Wachem da. Wase so wo gina bonten. Na wo ne ogimifo yi nsema no a. Ye hu sunsuye da wo ne mienu ntem. So wo gina bonten. Na wo ne obi a wagimi yi nsema no a. Ye hu de nsusuye da ne ntem wo. And the permission, minim send ye ma bebre na wo febwo. You are going through a lot, but who ye din? Just keep quiet. Medika catch what that. Say the obidi wa femu. Ade bia obidi ahye wo. Ekwan bia obidi wa faso. Na kan all right pa. So be you ho no. But just keep quiet. Sometimes wisdom is knowing when to stay silent. Wisdom is knowing when to stay silent. And not every situation beyond a here response. Not every situation needs a response. Now, what kind of Proverbs chapter 17, verse number 28?
I see even fools are taught wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Proverbs chapter 17, verse number 28. Even fools are taught wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. I told them that's a weird deal. It to me prevent problems be. And something to me fix it. Silence can prevent problems that words can't fix. Silent can prevent problems that words can't fix. To me, so I told that to an own nareka. What it? Yedi. Yes, brabra ma mani amba. To me, so be yedi. And yes, sembia na be yano. And I pay trade and ponyanko wonder wow. One can home. One more come as wadi na embre mufama any fear than a pay. You're from a Hitman, from a bra kwabana, Marche. Amenina mumra mi yanko ni Obama otia hewano so aye. Mon fan ne kasientia mo hallelujah na ofata. Anidaso hallelujah. Come on. Nyamye kama fata soje aye. Nyamye kama fata soje aye. Hallelujah, hallelujah.
I shrank on it. Your boss, Robassa, Sidan Canadian, but also see a Denyan Kupasiana pay. It's a beautiful Friday morning on your radio. 0593406565 0534050199. Denyan Kupasi, I get the phone at home. And if you're not pay, what's what's it done? Say, and then the last Friday of the month of May. And yet, in Promoja DMO through Sanya, I felt that your mother would dream out. You are dumbing about them, so I pay what's it done? Say, hello, good morning. Good morning, back of Brandon. Me patch me who your papa or don't swear. Patch on Yamiado. The Dinyan Copa meet you on a pay. Yamia to say, one man, nay, I bet too many bushing of four. Back of Brandon, Michelle be very and somehow didn't bring it. Back of Brandon, Yami found you, Juma. Amen. 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 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning. Me patch your frosting. Yes, I'm back to one babale. You, me patch on a pay and then Yanko Passe. Patch your metal, that's the one my patch. You could my player, so only him, Yanko. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Me patch your frosting. Biden, you pampas. Vida no pay and then Yanko Passe. And of course, me to put in Yanko Pass. So they young do in Pensi. And there you Friday chattel name. And then I see the then I see the mammy bushing of food in Nanta. More Mujuma would DLFM, bring a bin in Adana, or show more song at the more coffee and the more baby. Yet then I said, then I say, and then I see a year and entrance from me Kennedy. And then I see the amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Wabaya ejiwa magi eki anti magi. Na wabono. Ana pe wapo to say. Nyamen kamo wate. Amen mama. Eno abotare. Nyamen kamo nyana. Ano pe de edawrade ase. Wone bambo ne ne hweso pa wo de ahwe yen. Da bia meka se yekoda ye dawo. Ye sore abasa bi ne nyane yen. Ena ya san bankom. Asedan kanidin, ayeyin kanidin, tonton kanidin. Mene me mana me nana no nyina dana se. Mene me fifam fo dana se. Kwamra woni wabusua. Kofi ne na busua, samene na busua. DLFM abusua kase. Aw, modi fini mo fi banya sumdui mu. Me bom paya no pai se wrade nkwala. Kosku won nam ya nam so won tie afidiem. Me da wrade asema won kra youth. Empanifo nyinara awrade abambo nyetesie wo bibia so. Aw, emframa ye hu mi ya nto ye ntua o. Awrade de acha yen. Wa bie ne han fafe de ato yen so de a. O my Ghana asida. Oni nyamenya adwuma. Anti maginya kopon enka won so hu anope. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Dura ya jiwaji anope wa po to say. Me hu ya papa pampacho me jidi so hu ye. Pacho me so me hu ya pa. Ye do bo ade asi. Hitman do fe de me de rade asi. Se wa ma de pachi mi eni me busuafo. Me san de rade asi de ama DJ Ghana ma ro gbechile. DLFM and next. Any era mama prampa. Hitman me san de rade asi de ma ni nyame adwum. Yankopon enka won so hu. Good morning. Good morning, Baba. Me pacho udin baby akase frɛ no pay. Me dey Kwame Esel. I'm a tompa ball from last. Kwame ma miti wa no pay. First of all, me dey Yankopon asema me my Ghana. So on kosi my asumbi. Eni eye. Cause o man mu dua na etimem fo ebetuma tinem. O man mu nlu aye ntumi tinem. Ana me boa. No kra. Me dey Yankopon asi. Man customers wo mo pampram na. Ani pampram fo mo frɛ die na me bo bi din yo o mu na mi hira wo ni kwadwo sami bi Hitman oni kwadwo sami bi ni abusuan bi abusuan na mi hira mo yo but amen. Amen. Yeah, that's a papa. Fata ura ye waya. Fata ejawe nyene fi owu wa mayen kwa niye eninti yeda wasia
Amen. Obintuaso. Kwame Yedase Papa Apasa won so what to me after 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, hey. Me pacho great you afiano pay wapum to say. Yanko form otias wotu trubun so tun su bwe na ochen kwa na oman kwa na osajem kwa no wa mamen kwa aseda ye ne dia. You. It. Dan ya me ase ma wo bra. Dan ya me ase ma me ankasa me bra. Dan ya me ase ma obi biara o ti DLFM. Dan ya me ase ma silver lady. Dan ya me ase ma efie sugar. Dan ya me ase ma na sexy journalist kwa me fum. Kasunte shiraba samibi abedi chato me dan ya me ase ma 49 nana. It ya me nkamu ina mo. Great to have Yankopon Enka also. Good morning. DJ Hitman. Piano no pay wapum to say. Yama dumu ya wosu huti say. Jamia do me hu ya papa piano. Wosu nyame waye bio 15 January up to ne last day Friday of the month of May. Ne market day, a motor day. But me and I will ninya ya alive this morning. The nyati mami sister mama e what the market. Na mi boss Gamshi shoe e what the Manita market. And I be taxi driver Obed e what the Manita and the Church of Pentecost English Assembly Manita district. Amen. Amen. Me that's Papa. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho for saying. That's it. And no one no man will be here. That was a future. I've been with the man of Obia. That was a young queen. I mean, Yankopon Enka also want to pay. Good morning. Hello, good morning. Me pacho wouldn't be akase free. Pastor Femi Sandra, I'm free to my free. Sandra no pay my minti wanna pay. Grandpa, but say one catch a farm. Did you say we are working? Yamia do me who ya papa Sandra. And none of praise me. Then I could pass it. I will ban bonisha super. I bring now. The share me name a boost. Yes, so I share a song. My home bass them. None of pay me. Say me done I say. I was near why am I? Me done I say. At the mama or do bruni on any ember. Baby, Obia. Me say I could pan who are then so could cry the mom. Me sada nyame ase e de meduma from wo DLFM munyina munkwa ene ma brabo silver lady baby Obia me da nyame ase de man nkwa ene etiefu etie DLFM ena no pay baby obi bia wo bia me da nyame ase de maye ni na ye nkwa ene ya brabo kwa me na mo nyame nya adwuma Yankopon Enka also want to pay Sandra. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi man up wapum to say. Nyame adom bra kwa man pa na also. Yamia do me so me hu ya papa. The body and Yankopon. Yet I am still on the shirt to fan and the body I share. The bamboo Cassia and Rida, Yakoda, or dinner taban, Yakata, and this year, the Omaya only has to say, our mother for the chain, I don't see amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, sir. Of her Tisha no pay wapum to say. Yamia dum me oye. Yamia so the mabudu adwuma. Amen. Yempa boy na answer onka mo onhwe mo so ontutu manamon sie na mo pon a ode mo akobi asomdwem. Amen. Of her yeah that's papa. Good morning. Good morning. Dixon Bada Kukwa Kujeje Achima Dukra no pay wapumu to say. So nam tom pa boni ahwe ye hu ye pa na. Me pacho me so me hu ye papa. Da se na na pay. Ana pay so ya da kedi ampon. Ase se ye nso wabo ye ho bana ye nkwa kaka fo nkwa. Yadanase na wi asema na omangana o mampene na adu afunu mi nyama danase mami si adwate ade eburi mi wo fa na de tia asrebo eburi ene ma de nyina ma hene na otonobo kwesi eburi ena Hitman samibi ene edma afunu nyina amen Yeah, that's it. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Me pacho Gideon very much Santi and pay wapum to say. Na think we did that. Obo ade ege Nyankopon agya ekwetiwa ne ya hwere niema bebre unim die edoso enu nyansa odi ma unim difo nyansani a odi afidie no sakro ni nyuma na opeso yi wo wiase die ama mansen na atuntun Nyankopon na afika adidi na ọmọ na iPhone nyina ho ba so no ku na yentanifo ade hye wo ma yimu na de Lumba so ko nyina enu hira
Amen. Gideon Berma Santa 05934065650534050199 and I'll pay your den yanko pass when it does what home will be a jumadi. So good morning. Asante Zongo and I'll pay what to say. Also, so here's a Canada, Matthew Candy. It's a Nijo of ye. Yen yanko pass. Ayo, and I call you Fiada. Me, mammy, nana, no. Near me, much of you who are the check. You show your miss soon. I say, no, yet my Japanese, your bed, then your jack. Oh, that's a ye. You show your miss soon. I say, no, yet my Japanese, amen. Amen, Asante Zongo. Good morning. Me patch me your papa, your frost say. Area mama pram. Area na pay my mint you. And I think she had a children for your coupons. So I was giving her Eddie Amay. And I told me that young coupons, oh, me money, me nana, with the young coupons, so every money be brought no for. One more me do one thing, bro, no, sister, young coupon, the papa can't see. And no pay so with the young coupons, Emma Unquan, or do I call the sign which you do about. Oh, yes, amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Me patch your frost saying. Sister Magini from. Obama give my mint you want to pay. And a poet and Uncle Pans to pass, so I hear some of the party and I must start to can. It's when Uncle Paul send the day one year so my bonnie and to ye. Only any high of a face, so that years when cost Uncle Tenumre. Mechie dear College Association, Mechia Black Army of Tompa Walk and Pram last. Okay. Obama give that's a papa passer wants to to me friend. We are live on Facebook. Jumadi, you know that's so live on Facebook or DLFM 106.9 over Facebook. Now wants to watch a link no I'm off for being so to me I should be in and I'll pay. Good morning. Maybe I show Sakodi. I don't pay what to say. Yamia don't mess me where papa Pasako. And a friend, the Yamasi Mama Bravo, so Mamma, what the name Quan. Amidaso Tinquam. With the Yamasi Mammy Sofu Penny. With the Yamasi Ma Honorable Canada Japan. With the Yamasi Emma 499 Santi Zongo Kofi Ma. Mirikua, Enawo, Ena Sami B. Lena lawyer fans of the presenters. Winina. With the Yamasi Mobia, say yes, I will be also. Oh, yes, you be more. Amen. Amen. Sakodi, that's a papa. O joining live on Facebook. Uba now wants to watch a link no live on YouTube as well. Uba now they'll comment Edia to her na bibia. I come medical catch us and nary da a tratu fear da a tratu ewo busubi mu nti ye dan yankopon ase na fe ye da na se ye papa papa essence was say no fata yemfa course no be mienu ana me se bi na fe yemfa nc 05 9340 6565 0534 050 199 or the bar na fe ya jibre akenkan ni nyina e de amount WhatsApp messages are and pay aba no me hwe na fe yenkenkan ni nyina lots and lots of messages are aba and pay no hwe na fe yenjibre enkenkan ni nyina we free Sandra Owusu Boati won say Hitman good morning I thank God for my life. Hello, good morning. Good morning. Patrick Frosay ya dumo e fami imam katefi sreman imam aminti wana pay ana pay de radias ho bambo ne adumo de andomi ana pay then aseso bosumi ni awaye bosumi so empo yele popo esi ya yeye de o de yefom so nyina de atrain nene tatuo friday ewo bosumi na fa ko da ka sendi ana pay nyame shira pa amen Proverbs 17:27 na o kan ye no in fact I assume mo dupa the hian say ni pa wa be hu de obisi akra ho wa no kasa na woni me bi ni ade ana pe nyame shira pa fado kan me da wodi mi so wa o nyame nyo kese wate nyame nyo kese na de wo mu bia nyame mani mpie na yesu yenti ni nya bi pepe feso amen anamo ana pe nyame kan mu na mo nyame kan wana pe de radias na wa ye na o Ghana man penifo na Jesus Christ adonmente
Amen. Amen. Yeah, that's a papa say one so. What to me after 0593406565 way free DJ Ghanaman Hall inside Butchley Station DLFM. And that's also good morning to you, Brack Wabna. I thank God for ushering us into another beautiful brand new Friday morning. His name should be praised and adored in Jesus' name. Amen and amen. DJ Ghanaman and I do we buy it. Good morning. Good morning. Patrick Frosey. The firm Antichrist, if Casso much Casso free Mateko. Go back, Christy, mammy too. I'm a cry. Amen. Never did no coin and was not do a bishia in say a from Bakumuma. But just a baby kind and much for them for young couple. You will share your cranny and nipple dress from Mama Simbi. But there are dear mamma. But there was radius mammy so for training. There are radius mabusi, a coon now, no more juma. Amen. Amen. Yeah, that's a Christy Chia Mata Hekufuna. 106.9 Anidaso Wɔhɔ. Good morning. Good morning, Brother. Me Patrick Frosey. Akosia maminti wa no pay. Brother, I say you da ura you to say. I want the bamboo so. Bring now, papa di boy. Ura used to am I who might them. I did be young no mo. Papa is crying, so then I am a papa way. I'm so other so crying. I will dog pounds to us. I can't say that I will write this to us. I will your mother bomb. Papa is in the Italian. You may show Papa is crying more do you want? And I pay a such a way. And the young can be. And then I'm young. I will not tell you. Amen. Amen. Yeah, that's a papa. Good morning. Good morning, welcome. Mrs. Minta. Yes. Welcome to the Let me do me who your papa. They were there. Welcome, none of parents, many me fearful. Say none of pay, say in fair tuntum, and I said, breeze, yeah. And I say, and found to mum boy, a young man, not a more dano. Yet the man your boss so, any assassin. Uncle Sian, enough for my daily day na. If you call any if you back. Onero adem boy e ho ban sonko be dem kwala mu ko school shanen sa mo mu ko adwuma shanen sa yen so a ye kodi pa o pa yen na ye ho shanen sa so mbo ye ho ban sonko na de achi a wo ye kata so a DLFM nti ye be kan kasiye ene ne meni ye ahye ne din fonko anyunyam ba ko be na no pe nyame onhura motivation a wo de ba no pe no e ya asam ade bia meka sa wuti ho na bibia be bie wa no a Sabi do baby na chese un secret mpo enye secret bi tu wo ho a wo se otumeto wa no nare kakakra enti ye da yame ase e woni a na pe so ma wo de aba loyal fans ano pe mi ti amopa Mr. Sakwa de 49 oh reverend de bia wo bia irade ntine ni mi ti ebusuaku yi ne da yakoma so ne se ye be kiro do a kira afoforo nti irade ontine ni mi kiro bia oh, yes, amen. Amen, Mrs. Minta. Good morning. Patrick Frosey. Mark Cassandra. You, Mark Cassandra, my minty what to pay. Amen. Mark Cassandra, yeah, that's papa. Pebusia, aha, and ye dear said that ye be saying to me, and for course, the Bianco won't and I said that. And if you don't pay, yeah, ye free fear, ye quite druma, so yeah, ye copay druma, yeah, ye quacotono, won't and I said that. On for young quote. Sukuma fra, one more bibia hobai, a dominanti. Amen. On 6.9, 38 minutes after 6 a.m. here. Faustina, are you live on Facebook? Says this morning.
Good morning, dear. I thank God for my life and that of my family. And you, first thing now, you says this one on Facebook. And it's time for sports. All the latest around the world of sports. This Magadu said, man, bizarre to pay. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Best Magadu said, man, bizarre pay. Welcome to say good morning. Mr. Hitman, good morning. And how you doing? I'm very, very good. And it's a beautiful Friday morning here. Yes. We are speaking positivity, we are showing kindness, and we will trust in God's timing. So bibi aboko there. And round so one tia sem de kafra. My condolence and come woni obusu nyina. I know say e difficult. Say wo de hia na se huni pa bi free mu no. Aya na ya dia e ya pa. Titru say wo ben sa nipa na. Ana ya dia e ya pa. Tena pay Nyankopon showden. Amen. Na won kan ho. Amen. Na one chichi woni abusua ni nyina re sasa re chichi for no ene ni asafo awrade yes nipa na de okọ but abusua no Nyankopon enchichi mo re na bibia bokọ de nyame adom me ho na ofa so ho te say ofa ho ye wofa say de aye de asia ne sa yes sasa World Cup no we can confirm say it's over for fa anya sa anya ye de no wagim it's over for fa oh yes as it stands there enti machi for say bo apia Henrietta Kriamo Abuating na fe doorbell in the stado or Ghana Free Zones Authority na catch a don Krumpap say omo committee no omo tie no mfaso bi amaso and they were campaigning now for Beko World Cup and for Beko World Cup na player bend the betumi a spring up no wakasa sa sending messages every day chief was send up here as early as 5 a.m. chief be sending message and offer your training your special trainer for far and I say that at the end of the day no offer to me World Cup PB me titiri dey ma lose trust in hope mu pa empanifo kase se pa na say man to me am offer World Cup ya dey hard ni ye papa omu agency mu ha na me nka se mu ha but I say o man to me antoto nyoma yi because team ya dey koi we know say 127 yo ho yes Manchester City what born home modern ye papa but me who play apart from 127 yo no Antoine Crow to me spring up Dabi on to me spring up Antoine there's a tap no abashim and wafa and a bit to me spring up asan back abebo defense na man to me anya na fe coach the friend say Carlos Queiroz ni di obo anu ready for aseko no ma hu timi ka se masego mo nka go mo hu ana na player ben o Black Star o shego na se ye hu kura o timi ka se masego ntimi nka se go acha ofa nko a ofa wo se yenya dan mo spring up na fe mo samra back as I said ya madin kunim ba no kura ma head ma shego mo nka se go and ofa nko na tumi shego la o ka se masego ntimi nka se go na je so bi age so go Nyame adu match na UEFA Champions League grand finale no. Yes. Ebaso. And I know said there have been changes in time. Time e bebo match no. Changes abem. Yes. What dey fa agudi mu sembre tiefo na e be say di nkomo. Mate. Right, Abusiano pay me more chimo akwaba kwanso nkoso kremra deal 106.9 mega so agude mu nsam papa de sumo djumadi kese esuwe no ade e kan sani da sumo bia djumadi alo pay what Godfather Mr. Hitman ka so no so etime fa djumadi yi asini metri so di djumadi no enso chami babi bia ti djumadi no enso fra chichine benche mo ache enso mo akwaba mra so besima kadu sai man bi se mensuma so agude mu nsam no jadi guana fronsan so etime ato djumadi enso Michael so coach hey producer on duty no ana se wetime akuche nsemi enso gu nkrata so besima kadu se man bi se me mesanu e udeko empokra ne deba ogu kansem na no pai no wo be join show no live on Facebook sanso a ana YouTube dia na se ade kanse po no me patcho dia 106.9 we no ni nyina ye capital letters a wo ba se search engine won senso to djumade enso Michael so coach enso etimi djumade no image audio video audio empokra ene ade kanse reason audio no we di go na
Enquires on Sanso atumi to dwumade nso pania ye friend say wasigi wabi be 5 days ni wasigi ndaye empempi ubanso wasigi enso atumi abesetia na bibia enso etwago na pano ya de asede PSC mu atene pa enso ma champions gibi wasigi obi amanyi na sike ana midi no wadan se dwumade nso enso ma na Lumba super enso afa dwumade nyina o kanopano mimusa dwumade be na uti ana sempo yemfiwam no me pa twa nso bai kra ana wono ma no pensu nwanwa so a me kan foma se ne abadwoma so bibia so agye atuma me no ka so bibia so bubo ana se adi gye atuma no eye Lumba super sanka bia bomade na ma sanso enka Lumba super ni bi ma dama ya fa fly number dia 1065 ana sempo 1069 ko phone cross so amana ne nkoma latest exclusive no ya di go na phone sanso atimi atodwuma dem so yan hyase me no ka say the year 2026 me pa cho ballon d'or date na nyaba we no eyade kan say 26 October 2026 afimua ana 70th edition of Ballon d'Or no eno nso tojo ade nkoma no dodo no so som na we no nkoma mete ene se nhihye na na sempo dwumade na betojwa enso e wa land ya no so ya reporter ano pemense kadi nyina no enso asum dwumade sira bebia enso atimi akonka nani ma brantia ye friends Anthony Gordonra o join show na midi nkoma enso ma se me pa cho brantia we enso atimi atachi down Barca say we be bia dam. Here we go. Anthony Gordon to Barca. Me pacho Barca to 80 million euros. Almost the command Newcastle United team no. Now after sa Brentford to touch it down and show Barca assembly busa zamba kupe and a Brentford the tuja or say I am happy and only come kitwebia a Brentford fans Anthony Gordon and show the tuja and at the time on also touch it down. Our Barcelona Crumo Yadin Command do not so sumo. Our Jumedia Snabi Bia and sweat me a cock and Santema and I'm bedding commercial penina. Your friend Massimiliano Allegri me patron penny for and sweat and AC Milan club no and sweat me and call reporter no pay me gadan says Napoli and sweat me contact your penny way Nian Tarajane woman see Bimpo Bipe me patron Grodos on Swa and we are see Yantra for Kunyan Guasia and Massimiliano Allegri after say AC Milan team no and sweat and call reporter me gada and he says Napoli and I idea can send next destination what penny when Sweden and each name and so kwadi jumano and koma and so fura ba dinya no and so sumu jumade Sweden bebe pia and so timi akonta unima brantia your friend say Bernardo Silva unim say the jumade nyina bawe e wo Man City team no reporter mete and say the agent no and so timi contact your penia your friend say de komino kasa no where sporting data ma club your friend say Barca say Bernardo Silva to Barca and tell me say ni Enquires and so timi for brantia no say ne Barca pa e ye free agent on me fine na say bibi bianco kan so e ye reporter me say so no pe no ye di nyina so sumo juma de say bibi bian so timi akonka nani ma brantia ye friend say Julian Alvarez unim say the transfer window no ya start na sepo season ni pa we ya say nyankomo a e say Julian Alvarez to Barca na say Barca benya 150 million euros na and say important reporter mete and say Barca penny for and so imagine say no me dia brantia your friend say Ferran Torres no e be kasika akra no ma ko for brantia your friend say Julian Alvarez me no kasosia kan and so ma Atletico Madrid and reporter me gada no pay and say brantia friend say Ferran Torres no wakachira Barca penny for the massa samu pese mo kofa Julian Alvarez massa mo mfami nkasa de no ene samu wasika na mo kofa na fine and say mu jamia mama kwa fine na mo modi sika so me so and so da kofa Julian Alvarez dia abranten say they disrespect pa it is a proposal and say proposal till now one person omo ya kofa Julian Alvarez me pa chomo do involve na say pono woman ne kasa de no abranten friend say front to say no pay me nkan susu dia say Barca penny for one jin to no so eyan kuma krefi obadi nyina no enso sumu jumade sira bibia enso timi akoka na Jesus awero enso Gabriel Jesus abrantewe enso di jumade adima Arsenal team no reporter meeting say next year abrantewe contract e ba we and team meeting say Arsenal enso timi akole omo price na wo say 18 million point and asempo to 20 million pounds enti we club in na wo ba Arsenal abrantewe friend say Gabriel Jesus me patwa wan kita shukrampo no na nya 18 million pound asempo no ade kan say 20 million pound so eyan kuma krefi obadi nyina no enso sumu jumade sira bibia enso atimi akonka na Barca anasempo weso ade kan say Julian Alvarez nkoma na mu no
and Diametins are Brentway, and sweating come actually Atletico Madrid penny for so no the next move and I said destination by Pia, what person or 20 Juma so, and I said, what person quitting Juma, a club by friends, Bas, and also a young Coma Brentway friends, Julian Alvarez, and Casano, where did you madam Atletico Madrid team no, one on Sunny penny for Caddy Comano, Dudwana so Jumadius Bia, and sweating Atletico Madrid team no, and so I release the official statement. One say the agent to do na and then Pempis transfer window Emubia. One so timi a 2 foot ranasepono said transfer be crampon and sempono. Ebetimi to your agent to do na. One come one more cover banasepo mutino and I'm subina as that transfer no and also timi abom Julian Alvarez. Waba Atletico Madrid team no me pacho we're living a life professionally and they were timi crown we sabi one guarantee interviews baza one can and some bia Ebani Zena agent out do an Monsum was appointment so and now Julian Alvarez called Barca and now Barca discussing Eba me pacho Atletico Madrid team no and so the official communique and so Montez and Yanka and Mobi Biantia is a sub brantena your friends say Julian Alvarez or you're not for sale why you're untouchable Branteway woman your magic send Omujano and also Commander Sepono Adia Kan's official statement me pacho Atletico Madrid team no and so the Montano Pedro Comano so much na bibia and sweat me kokana koken so no Asia kind of club friends Atletico Madrid one so kwadi komo yebuza what is say Julian Alvarez e ko Barca anosi wano ever see and fiti and na one wadum the phone one call internet so one teshe na ntempempi no one the only say Julian Alvarez no where Atletico Madrid player will go up to 2030 and in command number bonte say nei wo ko Barca no wase no kura bianim na empempi ya media no ana mo ko fa san komo nyina so ba nti obrantia your friend say ko Camino Caseno where captain fantastic as the Atletico Madrid team no was one team say me pacho obrantia friend say Julian Alvarez and so ko club friend say Barca no so ayan kuma krefi obadi nyina no and so asum na nim say Real Madrid this year unze say Oma Brentford friend say Nico pass one say I'm also adenima ade kan say Como Samson na Brentford friend say Yakubu Ramon and a Brentford friend say Victor Munez Emran Teme and say when na Real Madrid betimi akofom when omu 23 million euros per when him say Nico pass ne tell no buy back clause ne amuso activity 9 million euros Sansua and a Brentford friend say Yakubu Ramon no one dey 6 million euros and a Brentford your friend say Victor Munez one no dey 8 million euros and Timasa say 3 players here nei one so di juma edema clubs out no Real Madrid activate dey kan say no me patcho buy back clause one spend just 23 million euros and no and so come come in second up no yedi nyina so so modwuma de sense bibi bia so atime ko kanyame ya duma da china empire na edwa Hungary man Budapest Puskas Arena Masa hona attraction nyina excitement nyina o medical di komo say DLFM yedi live commentary no and so be free ayaki for fishing restaurant na Masa reporter mete and say Arsenal for and so touch down ewo Hungary Budapest na join the show live on Facebook just a drip upon drip a Brentford friends Eberechi Eze Sanswa na unya Ricardo Calafiori mo afi a Brentford friends Bukayo Saka into a channel Masa Paris Saint-Germain for omu ojuma pop Arsenal boys no woman so atimi aye boys woman so ya mo touch down Budapest Hungary man no na se asren kwese woman nyunyu mo se bibi bia didam o china de ebe hu big game no so eye nkoma afi obadi nyina no and so asum dwuma de sina reporter mete and he said you from penny for and so Eddie UEFA Champions League trophy no and so atimi adu Budapest Puskas Arena ntiwatina me patwa we no Arsenal and I said Paris Saint-Germain club we me the obey ni bianso left south trophy and open Michael so coach Adama what they are to Facebook ne so now so second Champions League trophy no me no ka said adu Budapest anga imanima watch na hwe animu me patcho club bia obeje sa na se pobi win no and so first trophy no so eyankoma akrefi obadi nyina no and so asum dwuma de sina bibi bia and so atimi akoka na killer on Mbappe Lotin me no ka say we drew the Blues of France woman national team now odru an say
Brantian or your own, where Jimmy was crazy. What me pick fitness anisa. I know posty picture away and show Instagram to kill on Bape Lotimasa. Say body near fresh. Why a fit World Cup when you can send national teams outdoor. Almost so bad to brutal Sansane. Kill on Bape Lotin and as on sweating me for fitness. Yadin come out to Donna so someone. How would you make it beer and sweat me a Enrique Rikeme and so Adia cancer presidential candidate. Real Madrid, me patronate, one only the only team, and as a candidate, and as a nipa, one on sweating me Trinity, send up penny and friends, Florentino Perez, where your club president, the Real Madrid team, no, we're betting me a contestant, and no CNA, what penny and common and sent him Obedia, send what the idea can say Super League, no, and Shabasu, our penny and friends, Enrique Rikeme, was this a joke? Was you no jitum himself pen no antiminya na nemom nanum sabi no na tano na say one so ekwadi san komasene what the Super League told you no and so Enrique Rikeme paniway one so presidential candidate and the club friends Real Madrid and also come dey ba monte ye dey come to do na so so juma dey say bibi bia so timi akwa na Sergio Ramos obekai say na sentiment na bedi come say club friends Sevilla opaniwe pese oto and dia meeting say Sevilla mpanifo Wama si Brantian on the one for the ban form to brutal. Wama si Kafiami na Sergio Ramos and so to me a proposition a young first Sabia Timino and so for man reporter mete and the same penny fancy massa one comrade and a sempono Nisikan our form one Zazikan Sabi Yanti Untimi fan taught Sabia Timino and they say almost shanimu send the Obinso and as a new buyer and so by Kinitinese negotiation sweat me a cosano so a Yantiam and Sakaro Peno Yadin and Swasumu Jumedia Bibi Bian Timekwana openia your friend Florentino Perez was watching Arsenal against Paris Saint-Germain. Jofa Champions League final 1-0 was openia friend Sefren Jofa president and so inviting no enti Nyankopon ya adom achina ye ben VIP section so openia your friend Florentino Perez and so to monitor say game no and so adwumadi no so betodwa ye den command do na so somo e adwumadi so Enra Mikel Arteta Arsenal head coach one so timi one say ye ne yaboni din say best coach of the year and so our English Premier League Enra awards ceremony no so toja what penny when so timi akwaje ade kansa award na after that and so post here our Instagram and so and also very grateful for this honor and also I am come up penia your friend say Mikel Arteta and so no and the two jadi nyina no and so so mujumade so na bibia and so timi akoka World Cup na baso na Neymar Junior da Silva and so see academy Brazil national team no winim say na one so timi akola pa one so joining national team no World Cup Neymar Kobe reporter meeting say Neymar asa picking new injury no fresh injury 2 to 3 weeks and team meeting say Brazil one more first game one more ball and so FIFA World Cup national against some friends say Morocco likely say Neymar and team and Dijuma and from Nadia can say the Selasau of Brazil and Timasa Neymar there and they and so Adia man and Neymar and so Adia can say out 2 to 3 weeks Menoka say first game of Brazil and so about World Cup na say against my friends say Morocco no Neymar on team Dijuma and on so come ke flo ba dinya no and so we guys say weekend yeah and South African club friends say Mamelodi Sundowns and so AS FAR free Morocco African Champions League na one so edges our title no and their meetings prize money that's so $6 million no and Pennyforce playing body in the technical team no omofa omonche enti mala masa Mamelodi Sundowns for no baby adunu no $6 million one African Champions League no say yes omonfa omonche na so Obia ntimi fan Dijuma no so eyankoma akrefu obadi nyina no enso asum djumade na club ba ko a ye friend say Chupi and say Scoopy Macedonia League no masa woman brutal 33 games the whole season woman bought 33 games when him say omobo draw back up dia kan nyina lose masa we no so mutimi akọ ade kan say Guinness Book of Records mu and who bought 33 games we not just 1 point you draw wo boy and I said dia kan nyina 32 matches Scoopy boy dia masa lose nko a and also komo and also friend club friends say Scoopy wo mu see kan so Macedonia League nim no wo masa brutal no so komo akrefi obadi nyina no and so asum djumade so ababa na se ma me pania and oba
penny a friend sepono me pacho Lerina Bena wano eye awon Mikel Arteta hukani eno no so na se o ceremony na se award ceremony etojo no na ababa wa na se mami wano so after say ya boy ni kunu Mikel Arteta say why English Premier League coach of the year no and I say when Arsenal enter na jini na technical team ni na any abusuafo mo twa sa picture we wo join show no live on Facebook capital D capital 106.9 na say mame Marina Bena yes a picture no supposed here e wa Instagram and no so a ye din command do na so so e wa dwumade na pani afensem na Lionel Scaloni head coach of the Argentina national team no one also atimi anemi ne 26-man squad defending champions Argentina omode ko World Cup na mpacho goalkeepers no yimi ansa abrante friends one muso sansua ana Grimino Brulli ana Emiliano Martinez Dibu enti goalkeepers miansa wopani friends Lionel Scaloni enso atimi anemi ode omo ko World Cup no ana edin command do na sosomo defenders no mu komonie abrante friends Leandro Baladi ana Nicolas Tagliafico Gonzalo Montiel Lisandro Martinez Cristian Romero ana Nicolas Otamendi Facundo Medina nu ana wenso eye Nahua Molina ntiwei enso defenders opania je friends Lionel Scaloni so no etimi abom di odom ko World Cup ene maya je friends Argentina na midfielders no wom so komo senatie Leandro Paredes Rodrigo Di Paul Valentin Bako ana wenso eye Giovanni Lo Celso ana Ezequiel Palacios ana Alex McAllister Enzo Fernandez entiwei enso midfielders Lionel Scaloni enso abomudin say ne omo represent my friends Argentina na attackers no e wona ensem no pina so Julian Alvarez Lionel Messi ubenya brand friends Nicolas Gonzalez ana Thiago Almada Giuliano Simeone Nico Paz ana Lautaro Martinez entiwei enso attackers and as forwards woman so represent my friends Argentina enso FIFA World Cup na se yedin komano dodo na so sumo dwumade so unim se me no kasa die under 17 African Cup of Nations no eno so etojo nanra ana yeyi semi final game no enso friend team akeso coach paper images ni yedin komo me pacho enra ana se semi final game no ye ball game 2 ni nyina enso ifu na Tanzania man no enso no my friends Egypt ana se the first game na so game ni and 0-0 travel call penalties ehwana se Tanzania enso etimi sha Egypt e kan nan ya wam so sha mi ansam no kasa idea Tanzania qualifier wam kopem e final na second game ni tojo amasa big game by all standard Senegal against Morocco unim say 90 minutes of regulation on game na day 1-1 game no call penalties ehwana se Senegal e sha e ka poly anso e ma Morocco e sha nsia timi no kasa idea final no I have set under 17 African Cup of Nations 2027 and as a 2026 toja Morocco no says Senegal up against Tanzania we Sunday 2nd June ya and as a final game no and also toja no so nkoma akrefi obedi nyina no enso ede ema on this note yemfa manane nkoma ye boaboa no nyina ne yemfa si ne na Lumba nsu passe se no mso timi kwamwa enso timi so ase ode twa nsu fra and a fly number D1069 eko nkofon kroso eko fa manane nsem no enso etimi adeba nti yentwa omre ba efisa mon koma de so mo DL Power Sports emu ade ejawom dedew DL Power Sports emu ade ejawom dedew right abusu asinkonya so kan ketesi Lumba nsupano pai mibusa dwumade be na wudi unse weekend na chance fiada ana ese bibia anso timi chance ene ye ya ye kwenye on ye ya ye programs audo abadin to a wedding ceremony bia eye ni panhia mudie de nsunwanwa so ade suma bejafo ana ase ode suma dofo eye Lumba nsupane afam fidie ma ya so ne so kroaje amofra ne no omanya pomuden ye nuanom ma ne maame no mama fafuro monso amoma nkwada nufo no nsunwanwa so awonom na clean system nim no eye Lumba nsupane no pa madama ana ya trankunya so agude mu nsem ye de somofo adusu no ye de efisa mu nkomo no ana yede ebe so na opania ye fense cat Edwin Simon Kraku eye Ghana Football Association president wedding commando do na nei wasi efe no omoso die ana se omo yes nti omoso die responsibility omoso die ne se nei omoso betimi akwa ama so mbechin grassroots na oma fetch talent
wɔn so mɔde mɔno kɔnkan na wɔn so atumi represent ɔman na friends sɛ Ghana enti ɛna yi sɛ ɔbɛnya akonya na ɔhyɛ senior soccer team the Blasters of Ghana just ni bi amasa wɔsi nya ne fɛ anaasɛ mpo no ahote bi na ɛsɛ ɔman ahotew ɛwɔ sɛ wotumi devoting wɔn sacrifice wɔn ɛsɛ ɔyɛ resilient ɔyɛ ready sɛ na wobɛku ho ɛnso ɛde ama ɔman konko Ghana Mr. Adrian Simon Okraku GFA president ɛnkoma odi yɛni. And it is this single reason why, as a football association, it is our responsibility to go everywhere in the world to find the best talent and to offer such talents the opportunity to realize their dreams. So our responsibility is to find every talent wherever such talents will be and offer these talents a pathway to realize their dreams. But what we also know as a fact is that not many people know how to reach out to the Ghana Football Association. And there are many families who ordinarily will want their kids, boys or girls, to represent their mother, but they do not know how to reach out. There are also many families who have never been to Ghana and therefore do not even know how the country looks like or how we work in the football industry. And there are many others who think that are completely shocked. Once you're born here in the United Kingdom, you cannot play for Ghana. These are some of the few reasons why we are going to offer all of you the chance to say, I am a Ghanaian, I want to play for Ghana. Now, in saying this, it's also important for me to say that it is not all rosy also playing for Ghana. It takes a lot of sacrifices, a lot of self-belief, and a good determination to make what I have just said, I'm sure you heard me clearly, also exists in the United Kingdom. What is true is that we are very determined to make things work. And it's the reason why we want to find the human capital wherever it may be to help improve our football ecosystem. It is possible to play international football in Ghana and be successful. DL Power Sports. Emuade. Ejawo. Dead. Way a Cat Adrian Simon Okaku. Meno kasa idea where Ghana Football Association president and an Oko PM Enso our CAF second vice president and now this Sankomoe Enso Etojo and all so and they motivate Blasters team na was say and then we player and answer for Juma de Biaudino criticism ne baba Ghana ne dia da nyina akoma so nti we just na masa asai say member fans there say ye be cheer up no and they which I say uhia ye betimi asa ba so pa was say no ba Ghana there over 800 radio stations. Now, radio stations in about 80% of former time no dedicated their sports. Sports so a football kwasem anomoka. Now football wasem so anopa numreze. Babia befa bia ket okraku. Yaboni triso yaboni so boasa. No empempi no see criticize na and now pepper. Esan se ene ono so ema otimi na niba no so ema ni Juma de bia odino won so timi ebomade to a player na nei won share the senior soccer team Blasters of Ghana just na criticism eba masa memfa nya gudie o si from na se ne tu anamo eno eye Cat Adrian Simon Okraku nsema okan. I'm not too sure that in our country there are more than two people who are more criticized than my good self. Maybe you take the president of the country out, the next most criticized person is Curating. Simple. We love football. There are close to 800 radio stations in Ghana, and each radio station has dedicated airtime to football. And believe me, every second of the day, the name Curating is mentioned. A strong servant of football, and through the criticisms which has always strengthened me, I've risen to this level and continue to serve football every second of the day, because I have always turned the criticisms into motivations. I'm that kind of leader who always want to hear the other mind. That is me. If I'm not criticized, I'm not happy. And in those challenging moments, that's where my strength, my success comes through. Let me use a most recent event to encourage you. The Blasters went so low during the last AFCON qualifiers. We were last in a group that included Niger, with all apologies. We didn't make it to the AFCON, and I have always said that qualification to the AFCON is a given. But every member of the football family, including the players, having faced perhaps their heaviest criticisms ever under my leadership, amassed 25 points out of 30 in the World Cup qualification. That is a group of people turning what people term as criticism into positivity. So when you hear people talking about you, in your mind, say to yourself, they're encouraging you to be better. They're encouraging you to be the Bison, the Michael Essien, the Baby Jet, Andre Ayew, the Abedi Pelis. Because if
if they came to you and said to you that, oh, you are good, believe me, you're not good enough. Today we are here talking about one Semenyo. I'm sure if you speak to him, he will tell you, I've not gotten to where I want to be. I want to be much better. Don't worry about criticism. Like Michael said, when you lace your boots, when you go on the pitch, just have it here that crowd is supporting you. That crowd is not only supporting you, but watching you. That should be your inspiration, and that will take you very far. There's nothing like negativity in criticisms. You have to spin it and turn it to encourage you. DL Power Sports. Way as GFA President Kat Edwin Simon Okraku and our day Sankumu and so a jadinano and so Emma Ewo Jumadians and Yamia Duma Sunday MTN FA Cup final air Basso. We know I told you and so our the University of Ghana Stadium Dreams FC any Nations FC unable club women do Beji Biano Eco Africa Confederations Cup wako representing Ghana now report amete and it says say openia Jeffen says Salam Jao bless and a best center referee and so I was game him me part assistant referee one no Richard Nate nan referee 2 no when assistant referee 2 Ernest Akate and fourth referee Charles Bulu in team Panifo way and then Panifon so etima bom di sene one more match officials and so them MTN FA Cup final Nyankopon ya aduma Sunday ye toja e the University of Ghana Stadium ye den komano Jodwana and so emana Blasters of Ghana unim se na nsente mana Carlos Queiroz Blasters head coach openia medino koma isene one so etimi de ade kan sempo no 28 man squad and so eba mountain ano penti amete and he said 21 man squad ana oma report e wo camp inti boys no say 21 and they say omo camp aka 7 won inti 28 dia na say 21 and aka 7 inti abrante friend say Elisha Wusu wa report kwasizibo Caleb Jirenchi Mafo Abdul Fattah Ishaku Kamal Din Sulemana Benjamin Asari Lawrence Atizigi Joseph and Solomon Agbasi Paul Reverson Baba Abdul Rahman Gideon Mensa Marvin Senenya Alidu Sedu Abdul Mumin Jaume Poku Jonas Ajete Christopher Babonsu NSUMA Brandon Asante Thomas Prince Kwabena Owusu ana Jordan Pierre Aju intimante we na menuka say there woman so ewo camper woman so hwe ani mu nyame ya doma just second Sunday yene we no well say game no ya the live comment beba inti montami kuchu 7 and I say yes inti Sunday 7 p.m. Ghana against Wales ya be tuja brutal live commentary ya de eba be sumunti Mr. Hitman trance coffee break is over when ya trance wa jina konya kase na ene jumadi nka na kan bia no wade ebe so amanti a gudie mu nsema aboabo no nyina no yamfa nso asira pese nkoma Lumba super sa brano brand ya echemre na etra nse dia wo mutimi kwan mu aso ya sema dia gudie mu nsam enso ebe so medine the best makadu sai wo betimi afre me man bi se Michael so coacha ana etimi kuche nsem nyina gu nkrata so wozigi wabe e man nyina zigi waba ya zigi enso timi boy e wo technician ho a ene otimi krakra ya to ne mama bibibia nso edidam samje bakwi wo madina mamenchia bema ya menchia na fe Misarita mamenchia Prisla Mayebi wonso so mamenchia obabi bia obi anti Mr. Hitman anopa yemfa agude mu nsem ni nyina right so best mark nyame adoma watchna yes Champions League grand finale no manya ntia say time na sesa yes ehon command to say Valentine on say nyame adoma watchna na final ni toja e wo Budapest Hungary na communique ne by 7 p.m. ideally every time bia UEFA times ani e bono. Now, because of World Cup, World Cup is 11 June. UEFA and say, and as a FIFA say, on the 1st of June, so squad and as a Maya who do qualifying, so be a team submitting in the 26-man squad. And the UEFA and so say, say, players do number final, and so be ever called national duty. In the Senate, almost submitted national teams in air submitted almost final squad, Edama FIFA on the 1st. I was a Champions League final born in time. Send be we no be answer to me fly icon in the country na simple no. Baby the national team campaign. Intintia meeting say as I said na nke be born 7 no. On match about 4 p.m. 4 p.m. Yes. Into UEFA Champions League grand finale no. Arsenal versus PSG. Yes. I did a commentary in the free Hayaki Afrofusion no. 4 p.m. 4 p.m. No 9 pepe. And to be no me san what na say. No me answer grass ya quite be too. No me no. Yes. No what na say. Because there's some more fans in so am ban see aka say
I'm predicting win bi o e say na yetimi ye ntotoye mo amu winning no mo amu give voucher no and e say spa bi wo we oba na so ye be ma e nanu a Mr. Hitman me nka we kamwe ya fi afrofish mpanifo se me nka hayaki mpanifo se me mfa ntu dwase ni bema bia wo de no kani ana se ne kanchema beba no oba no e wo free spa service. Wow. Uya bema na do girlfriend ana wife oba ya kwatwetwe wife no na ne body na sisi no so se na ono nso kwadem ono nso betimi ayi abu amfiri no nso betimi anwan ye enti hayaki fo emo mabaso right yemo yando masepa package o me dia tudwade enti wa china utie me na wa madia wa hurade. And to wear a Champions League final experience. Yes. Because we Hayaki Afrofusion. Nyami admo watching by 2 p.m. no na minim summer sinkonya. Yes. With the live commentary no. Ebe be for what DL 106.9. Mami Zana pay me that's papa. Thank you so much. 13 minutes after 7 a.m. here. This is your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on Nami Guama Oniena Okaye Mudade Nina Nami Guama Oniena Mobo Okaye Mudade Nina Oh 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 Ontisada Onsatrada 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 Yeah yeah Oh Ontisada I don't mind no more. Hey, oh, on the side, tete butanya mi, on sajada, on the side, I don't mind no more. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Yera Yesu Orini ye yamoda Okaye oye difreni ye fi bemo Oyo nukwafo Obedi bi boshe so Orinya ye norimpa ye naranda Yeah yeah Oh Ontisada Ontisada Onsatrada Ontisada nyami Fatano Wakwedi Guni Eradi Yesu Fata Inche Onyame Washena Bosohi Ora Yesu Akwajenema Onyame Washena Bosohi Ahinche DLFM 106.9. Cheno Fatano Bobo Erasi Yesu Fata Inche Onyame Washena Bosohi Erasi Yesu
inchesheno Eradi Yesu fata inche Onyame ashena bosohi Ora Yesu akwedinguni Onyame ashena bosohi. Come on. One shana bosohi Afa inchesheno Yesu on 6.9, 18 minutes after 7 a.m. here. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia pema membusa so wetu mi anu musio. Ensio hu hia ye papa. Wonu musio make sure say wonu Lumba nsupa. Natural mineral water, Lumba nsupa natural mineral water. It's pure in every form, just get your grab. Now what you hear you dwedi bia wodi aponto bia woto na. I was sanka Lumba nsupa natural mineral water. From 24 0555 27 4757 Lumba supernatural mineral water. Pure in every form. Just got your grab. I don't phobia no one I would die mama happy birthday. Happy birthday and come on. David Aqua, your birthday today. Margaret Robin and Nayawa with the happy birthday and confirm. Henrita, I'm Ponsa, happy birthday going out to you, Henrita. Pricey Cranton, happy birthday going out to you. Or him, Queer Insurance, Nayawa with the happy birthday and confirm. From Mammy Adra Katrina, I know what the happy birthday going out to you. Mecca say yummy, where you me every question with the Mecca, yummy, where you me every woman. While I'm say happy birthday and confirm out. Mrs. Victoria Poku Ajman. Mrs. Victoria Poku Ajman. And this one is coming from your big sister. Ajwa J Ampuma. What's your happy birthday? And happy birthday and confirm out Mrs. Victoria Poku Ajman. I know I would have happy birthday and confirm out. And the message, yes, I love you so much. And in the next world, she'll always be my sister. Happy birthday and confirm out. Mrs. Victoria Poku Ajman. If you want to say big sister, Ajwa J Ampuma, so my happy birthday. Coming up next on the show, all the top stories, major stories making headlines. And the national daily school. Wakratano was one on a year in Naba. And Shaba could use some maybe in Kratanina. About some Ghana for a wood in the swamp. Homobia Jumadia. Mecca say Mecca glory. What do you for fresh man on me? Yeah, your mama. I'm a summer journey, Radia, Mammy, Mecca say Mecca. Oh, my, I am to it. Mecca say Dada. Mecca say wait, give me a drink and share. What to me from my time when you are?
7:22 is the time. You sure about Kojo Sambia na pay what I said. And Kratani you crowd all the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. And if you don't pay aye kotonima bosme de to so aduono enkron won fimpim ye no ane aduono ensia na the last Friday of the month of May. And I pay Ishraba Kojo Samibi atena say. Yereko newspaper review no more. Nishiraba Kojo Samibi no din semereko swaba ufi. Morning light yebama for money. Headlines no about my mind. Politics, sports, me entertainment and so Kojo Samibi them my what you newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. You can pray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in Sambrew. Breaking stories, yeah, in Fantuo. Sharp analysis, make us up a binso. Wake up, Ghana, time to know. Kojo Samibi. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, newspaper review. Winshiraba Kojo Samibi. Inshiraba Kojo Samibi. And I pay Kojo atena say open imagine. Yeah, mejo so brakobra. And I pay what pomo to say. Yeah, me adom bibia boko. And a beautiful Friday morning. Whether na come up. And then that's the last Friday of the month of May. Kotonima busumi and then if you da itwa to busumi mo. Na anopa ichetie fo na fe. Minim san krata ni nyina aye krado. Na fe Ghana fo aye so aye krado a wotie wo anopa yi. Brakobra di kan ye na Nyankopɔn se na yakwada se ufuo. Yesode ye no na basa kese no ekita yen. Pempenso a yedro no efitiri adwada ebepem efiada so no. Enya ho ode ne nyansa ne animdie na ye. No Nyankopɔn adom ne humobro. Na no penso ode a che ente ne Nyankopɔn se e won hweso pa ne humobro a ode ehu yen. Eno achi nso ye na ye netiefo nyina se. So mo kweso akita ye mu efiri jese ne dani da nyina na nyame nhira wona mo pa DJ Ghanaman e wo Gwetri station nyame nhira ne pi ene adehia wo mutie empempem a wo mutie wo moka mu trotro drivers na afinso eye taxi drivers VIP 4 express ye na wo munyina se ma mutie free mu shops na afinso ma mutie free mu adai mu na mafiefie bo no ye mpa bonus Yankopɔn kwaso antie obia na onye obia bisade emfama no right kwadwa na penkrata ni nyina ye krado wubire nie yankwae. Brakobra no pay minase na yenche netiefo bio na yenka nkyerɛ mo sɛ bebe yedure no eyeko akrata mboso dwumadie no enti ebesra no watwe abenkasa fidie no na wate waso bɔkɔ na nsema hodo a ekoso wo man kanam anko akrata hodo no aboabo na no na no pay yesi nkunwa ebetu na sra ne abasa na onsa kan wo de we no eye bena headlines no nsama edim akotene pa no ene eboboso a ede ama omwe hu de ekoso ewo man Ghana yenwuko wakrata ahodo no na no pay yanhya ase emfemfiri okunini ko wakrata edin edaso eye daily graphic wakrata no de asem abam na asem a daily graphic wakrata ande baye no de supeni omu kirem se France hit again many resident displays houses properties submerged ewo wager na ni nyina ne se man Ghana yenim se yewo wager dam ani otade akesi o manyimum yensu ahodo a titiriw enkrabopure mantam yensaka ma ebe ya fiefiem ebe ya nwumam ma eridi dwuma no dodo na no aya ne yenya free wegya dam no meho ena o man Ghana so yehwe o man yensu so mekira Ghana Water Company Limited mpenifo etimi so nsuo yi so dandani akrogen kama sebe ya fiefiem a eja yenum bi eridi adwuma a yenyanyanwa ane ohaw bia wakirin na yenyina yenim se afi bia du a senso no hya ase yi na no net toto akese na wagya dam no etumi nya ma nebu susu ebu fa so a ebetumi akwa akofa to ye nchem e de abra aso ye hwe o man Ghana
yensuo so obese ade epinte no edu pempen so ensuo ne level na edu no esempinifo ebie ma ebi ekwa na omo ebie bi na ebi efrim se beye beboa na omo atumi emfidie na nya hode kama bo adwuma na Ghana man so yenye nsu patitiru na adehye a mo wakra bo parliament ne potem mo atumi enye nsu pa anom na pekuwa ka ta kirem se sede afi bi omo ye no Endra Danana na nsempa na beto dwa se ene Ghana Water Company Limited ene weja dam no empenifo akobie ebi na we ne koroma miemiensa o mabie o mtebanso o mabie 1 2 pe na o mabie na mo bie ye no se de emunim dada na na afi nso de na sisa na oba Facebook na afi YouTube me wo fa asema ke se ye bodian na de atoso ntiro ba obenya bi na wahwe na ayore ho pa in fact adanya hoto a ewo weja tetegu ne mpotema weja dam na mpenifo bie ye no ensuo na sa to agum ema fidi akogeta ema yiri afa manfo afie nyina boso manfo nwuma ahyanya hodo na japade pepeman koma weja dam no ene nsuo eto ananu ya ka ho a akofa boso no aya homtesem ene ahodwire de ma ade hye a wonom empotem honom na nka ne kyem sese a mekese ne nyasem wawo kyese de nsuo na ye no igota point ane dum pempen so a na kyese mpenifo de kodo efa nipa ni bi efiri o mafie mu epie ekomontene so anomko ba bia ho ne ya bepo kakra se be ya nsuo no etimi enyiri emfa won ze mekese die udihye bi ewo weja egbawe ne potem ho no matetegu ni ade a mesre wa da bomode akonom wa wate aho kira ba won ma dan dodo na dan bebro be ya pem ni nyina nsuo na gye aboso a ama tetenem aye den pam e de ama de chom tetegu afi nso weja ne potem die oh umama wo dan ho ne de chire din ajoma mo bi po no soro no umama wo nafo ne de mekese ayara hosem ane ya to yenchem e de ma o manya nya asem na mekese no wono ma hye bedwane oniminyamfo Jerry Ahmed okopie mu ho endra dam sanso na gamanche tru teko a otoso emienu ekọ honom empenifo pie mu ka biewom afin so nkrabo parliamentem mayor yem papa alote ono so akopie mu achese na endra dam mo modin akwa pro ekwa adehye de mo akọhwe bomani akọhwe ba bia nsunsanso bone no akwa kudura in fact emu oya na mekase no adehye ne girem sei nanka ye sei empenifo di kan yo masutiri kakra nanka bo no kofom na wonom etie se be ye ombetumi asore firi honom ansa mo bie nanso mo girem sa fi we die no enam sei miamia dodo na wankra parliamentem hanom ye na nanom ene atrenkonwa ede mankran wonom ho mo nhyehyɛ a wɔn ya afi bi adu a wɔnom ede wɔhyɛ etudo de yeso ni ntino amma sese no yakɔ lockdown kakra we nye lockdown so obi ankwa adwuma na mo we ye dede ye makwa me nye dede wokrum ene ye mounto machines ye kasa ye dede ni ade ye bie machines ni ade na asofo toto tonwom so dem ni ade no dede ye ne nkoso enti amma sese no sanka abo no mante omo kyerem se nka papa bi anse da nkoso nti o mante ho hwe etuwe no be firi won magura ena akofo ha we ni ato ye nkyem ede abre wonum de ze mekese de ade hye wonum wo gwagbawe abato mpeso aso de asembone pa na to wonum ebirim ahyen ni nyina asesei ansu afefa bi de kro adan doto na nsu age aboso a bebi ombe dampo eden de ombe die nso omaja pade pina na asei ntiwe de empenise sabe nya account ntia na aka to eni nya se de tie bia na hwene na anu nso benya ntiwe de nyina yenko na adehye mwo weja aya ye bompa yenka wonom na mwa kakra nkra ye wonso ye mwa bone franko bo efise mikese de weja ne potem de eka ba no enya sem kuma kra ehonsem na no pay daily graphic wakrata no ede aba ye de ebi asomwe na sanso no so afo hwe o my Ghana yesika sem so Dr. Kessel atoba force na adwuma ko enyan machi betwani na wo kirema asese no nation will no longer seek IMF bailout finance minister enti asahwe magana sika sam so kirema sese no yemfanto omayenim enya ade a aben eye na adwen sei obekwa akwaje bosia wa mansan edwa so abesom omen da bi omunya ne saa sesei Ghana mana betena se ede omayen kasa to ejeje nkakra nkra eni sika hodo be yenye na omanyim ede aboa akekere wo man ifisa hwem pempenso a oman Ghana Nyankopon de yaduru na eye ejapade atwa ye ho ahia sika akọ atwa ye ho ahia ene manganese ne ho de keka bauxite ne ade atwa ye ho ahia ene wachi nso ye wo fango wo manyim akwa ye atwa ye ho ahia kua adwuma de ade na Nyankopon fa no yen
de senti aban gu so e de nchichapa de agu akwam a eye IMF bosia bandada no kwaje ye no o ma tuatua ma sese mpenifo adwomatum aka last tranche na beba na no ba wi a enya ade a aban ya pai ekwa kwaje bosia monone abeye Ghana mpuntudwuma bia bio ye ne yankasa ye de ne asika ebeto nema se be ya ye nkoba bosia na omomfa ohye ento ye nso nkyere de ye yenye da bi ye ma ho kwan ma omo nkyere de ye ne yankasa ebeto ye nema so man na ya kwem fi se meke se o man ya je fa ho di a ehu hia se ye ma ye ho kwan na abrofo no esan so kyere de ye yenye ewo man yim ene ye nsema hodo anopai daily graphic wakrata na feto so miensa ade bebeto dwa anopai eno no na yemfiri ne yenkopie mu women and leadership wakrata no anopai odibi aba na semode ba ye no wode mu kirem sese no wo hwe xenophobia attacks ahoto ekoso South Africa men mu a in fact awre hona Ghana for ma omho ka dwa mu no in fact ense mo de atudwa ne mu ya emu ya o katafa toso mienu women and leadership ne mra ne ene empower inform and transform ba ne say Ghana mana na wonom South Africa memu kudi wonom pa kwesi wonom kwe na enam South Africa nipa bi sebe nyansan wo mutire sebe jimisem santi no o mate atete Ghana fo ni bi wo na ma ne de kese mo ya utumu wo se sebe mutume chi o manfre ni se nipa wo mfiri yemem na o mo kana ha mu mpire ade a ne ye chi ma egu afiase wo bra wanye bone bia obi kwotɔ aduane a wodi ne ya anu sum left and right ne Jeffrey ne nsem sɔre kɔ ne ye ni ye kurum kɔ mam kɔ ye man yi ye ma ho kwa ma me o metena ye mam em face can fan kɔ kurum ene ade a enti ma ne kirim sɛ atete na otaye kɔ so South Africa mamu no e ma ne de bra mo bra ye ne de te sa ginsem kura anu watene ti emu ya to mbesere aban na ya mpanifo to ne ma sɛ be ya anya hwe no dodo na benya adwuma ye se be ya manfo ekroso etukwatena no dodo na beja akwa efise ya ne moya moya pa moya amei ebobra no pai omode won sensem aba abeto edwa na sanso na katafa toso miensa women in leadership kwa krata no ebo amane se ema ene mofra sesei sa ensuyira ekoso mayi mu no wonom na mobre pa o omu kire me du baabi a moma yenwane yenko yentumirika emayi ntumirika ne bi na mofra ntotofe wan po de o masem de yenka enti sansu yira ekosuei ewa krabopunamentem ene miamia pi wo mayi mu no tise no wono mo ho aka adwa mu pa titiru pa ne de eye ma ena afi emofra enti mo aye den pa enti wombesre miamia hodo ansu ta yiri fa wono ne de ma ne mofra ne de yemianim nukure ni ahokyere na no aye den papa mpedifo moa se be ya ohawe no esu betumi atiente sa ebe ya homtesem de ama wono mpa na katafeto sunum ewo women and leadership kwa kratan mukure na mu ebo amane say thousands of Ghanaian women silently living with a mild mental health conditions na wono mu kirema say o my Ghana ma chese omo nkasa o na ahokyere ene otaya dodo ne namu no dodo na nya adwene mu hawo kra dodo na enya adwene mu hawo titiru de dikan abrabo mu kodanna ahokyere afei awade mu atete relationship mu otai chese ma ne bre dodo na ewo mental problems ano woden hihye kukuam utumu se o hye oba bi pa wonam kwanso a wokodwa chese ayeso no obi ne di nkomo kasa nkwa wei be ma ne na wanhwe no enti mafra be yedu ne gu oba ba akopeso na chese wonam ko ba nyina no wodwene ko ya be fa so a mafra be ko school adidiem chese pressure be to no so na onya adwene mu hawo oha no bebre na tizie de omu kire mu ma ne de tutu na wo mun kasa nanso hawo mun na mu no titiri wa adwene mu no ano wadene pa nti omo bre e ma ne bre e honsem na aba na yetoa sa katafeto sunsia ewo women and leadership kwa kata ne bo amane se Samira Baumia
eya kane second lady efisɛ na ho ka for doctor Alhaji Mahamudu Bawumia na your man your man penny ebedi ekiri say you 2 franka ede ama MPP amonyoku no na mfim pimi na du ni 9 de na nkokwa kopra penny na ja omutwa wo so no bongalat etre ne se omfira kunwa so nkotena nwura ma sisi wo so no otinwura ma hanhama na wowe ne kakra nkra na yere koyaka te ekirim say ye kam ma in fact omudi mu pa wo manyi ma cheso mu gina wo na so pa strong voice omokasa mu odu na omiena no kasa onkasa basa biasa tin huni opo timu kama pa na abusua kyekere ene oman empunto de na koma so a ya mame Samira Bawumia mu kyerɛ mame oye strong woman pa oye ade very strong woman anope kwa kratai edi ne ho adanse na dance ni mood pa na yempiem ewo daily guide kwa krata na de aba na wanu mo kyerem say remand bail conditions being abused enti muntaka eni muntaka ona yo so afọ hwe man ya fisem so me kire interior minister na wo kire ma sesei edu ba bia se obi enya asem de ne kwa asem di bia o we ye se ye man nipa na remand ya de nakọ ya de ne kwa remand bail conditions ese nipa ne ye wonefu ahodo bia untumi nnam koduru ho no ma ese yetumi bail na asem de se de kokota na ye de akwa asem di be na yakudi wa asem sese mu kire mi se bail conditions no ebinim de omo pe na wono mu yeum se ye mani pa be de kura je se asem bi ho no mo ehu nya kura se ye gini pa ne kapre enso wo bo ye den kila betua o manyim aje se yamfo anko police station wo ye den wo betua wunya duwa na wa tene wonsa na wakwa kutua sika e wo mlan so anko man hyehye e fa temu sensem na kan kire sa ahu obi ho no mo yetumi hwe nanim e na bail condition kofa wiasa japade nyina bra e de yanko na wo ye na say ni pabi tumi kitama de mo pena mo de ya de ogire ma zeze yi de nyame no mukure nie remand yetumi de nipa bi tuma ma ne che e wo mlan sanke de tum kodu sampempenso no ha adwen etietie nipa ne bi fa ho die so eno wa chenso bail conditions yi enye tedu ba bi a omra naka moma mo yemfa mra no de asie no enye adwuma ne na ne se du ba bi a emotions de nipa na apɛ na ode aka ho e ba ne se mmoa mo man ga na kyekere ne kanko no Enquire mutini pa fa ho de stiti na ekoso no ebe ya wonom enjai anope ode ho sensem ede aba na asama esu pani ewo daily guide ebo amane say growing public distrust in political leadership threat to democracy growing public distrust in political leadership threat to democracy intipelifo chirem say Ghana man enipa dodo na ansa da nigidie ewo mpirifom de dada manyokua no wo man mu nigidie ba kokora wo mu aban ko na abanya ba aban ko na abanya ba aban ko na abanya ba oman Ghana aba beye apeta mpeman otim de otim emfaso bia nkoso ma oman de bia da amanyoko makanifo diye enya sika babra to toka dedem obi besom acha mfia 9 obekọ no efia na busuafo bia nsi bi da wobesi ka wona mu da wobedem ejapade owo no ontumi nkan e mfia 9 enti Ghana fododo na hu ne se amanyoku ahoda wo manyim titiri ne amanyoku akese mienu MPP ne NC preto fui no omo kirem se de omo yentina ma Ghana fododo na nse da ne gide omu bio tie ba ne sanso na de kebem kebem no ekwa kotu asanim sese no Oma madodo na nim se de amanyoku no ne omo ye wo mam ha no ekodu mpempenso a sabase ye makwanpo na soja ni medi Ghana so anko mbejatum efise oma hu ne se kabi na menkabia mamu no amfanfa so amroman amfanfa so amroman efise aba Ghana fo aso santene akoto wo manyim etu baabi a na pinima me nko na abato ho line na ye buru bi kura me na meto me mpene ma me kwan me nto ne asesa ni pasabi ye de ni partner tena kiam nkurase ekwa chirichiri na bi frika so tofom ne ade a ahuno
ne nyina chi Ghana fo akoto santene to abawia omanyim yenya mfaso bia akwan nye ensu a yenya bi nom enyinam kane ya wonsensem akwaje nsere pene pateku na jesa ba nipa to yensabe nyansa amaso enti Ghana fo do na hu ne se yi dia manyofo no mo ba wo mo nwene nipa ho biom wo mo ba fo mankasa amanyukuo ena o mankwankora botom ena o mabusunya no mo mpanafo pe tiama se gidie pa sa Ghana fo do no benya wa amanyukuo mpanifo mu die o mo nibi o mo atwe di ache ma se koblane ni ate to mo kire mo se de ekono kabi na men kabi no akoto asaniyem sisi eye threat ade mo democracy nti se mpanifo ahwe ni ye no manso de ene nukura ma o man yi dia wa hwe bedu baabi no ye kase yen koto aba akotere mpo enkwagina ballot box ho koto aba wo manyim agese wo mankasa de o mo yire no mponafo no koto na o mankasa di o man no so ti se na ehu pa de mo man no kabinam kabi no nti ehun sam na aba no ano wedene pa ano wedene ana pay daily guy ko akrata no ode ho amanebo aba abeto edwa tesei enkra to dwane se galamsei emuna no waswalo nipa 4 wabie nanum amen 4 ede ko ekwam de no nti de aye no galamsei hu sensem ya ka emlante wa nampene omo mu discuss sponsor de omo nkwa munam hobi ena mranto wa pore ban nan galamsei mun na ba nanum buya amen wonom mamekase omu nyina akra every wonom ensema no pay daily guide ede no so ho amanebo aba abeto edwa na the informal kwakata na de bi aba de bi aba na wochirema prioritize integrity over political power asibe yebo a edges Ghanaian leaders ewo osaben public lecture ochirema sese no obesre Ghana fo mpenimfo a munya tumi yi titiri ni amanyoku akese mienu MPP ni NDC osre ada hwe ade ba kopo yenhwema hunu ne sei ade a mope yitumi pe na mope enti asema moka sebe ye mfuturo mpo a momfa ho ono wanim pefe se asema wo kan sebe nukure nim nanso tumi a wo penti obeka na ode age tumi momma nokure ene pepeye ene fanye eni manim na munya yinkontompo na brabasem tumi a mopenti na mode omanma egura topre na sekentia eche ne ho abofrensem wo mra nani ena ne ho so sabofra kita knife okita kotokro blantain a yase ano na utunufu se onyi fanto ho a onte ase da obeka bia wo mpene na mom senkopo ya do na sekan ni twa na obi anyi mfiri ne nsem obehu an wato atwene baabi saa nete ti okiremu a saa topre a Ghana mpenifo amanyofo ede omanma egro no so omanye ebedu baabi no Ghana fo na abafa ye ho adwen ne ye fa ye ho adwen so a won bebre bruta won bebre bruta enti wedie monwene nkonkan na monwene omanma no ho ne Ghana mpunto ne dache se de bia de nyamo eye tumi na mope tumi nko a na nso munya tumi de mo mafuna bobbo na Ghana fo na fonfon ede adea na Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia eye frankatuni akane o mampene be de akiri ede ma o mai na sese do tu franka ede ama MPP amanyuku no na o kirema Bawumia praise for Ghana encourage sacrifice compassion and obedience. Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na ni ye ni anom kramufu afahye katafeto so enan ewo the informer eba maneso ko bompaye ede ma o mai na wotsere se ye nyina yenku ye honya tu ho ache honhom enso momen eno achi nso yenye opepa se ebetuma e bibi de abo man chekere ne kanko eno achi nso no yamfo obo ne nidie ema omen na yenye de be nyina betumi aye na yaboa na ye de hye so ma Ghana atumi akonanim ehon nsem na no peye de asomwen na Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama echiremu a Ghana foi enubone yade ya muomen titiri ne mabunu no kobra ne tumi hye jot na ne san yetum se kwisi yesi ne hunu mututu jot nti oda wana sigalate abonsamta mushibunto ose munyai na munya ho de nya adwuma
na Ghana nyeska asomdwe ene yepe no mem ti sa nubone no munya anom kra na mo men me ho nsem na aba no ho nsem aba na openipon no de o man Ghana ho ne nsense no nyamfo eye John na bugina pochirim say obesre ECG engineer say munjai politics ochire madu ba bi ebinom de adwuma ne ya amanyosem anyama ba na woso mema kane na dumdum se be ya ba no a aba ne be firi so no mabanya ba na sabi anyinam kane so ya amanyosem ochire ma saa de na ebinom ye ne munyai nema bi ye essential services no momfa anye saa de no ensuo sem anyinam kane asem nimpa nkwa ne ye ka no enti e ho so I mean ediadia ediadia enti munyai saa momfa nyanyinam kane ho sensem dwumadi mfa nkoya amanyosem sabafu adwuma na wo ye adwuma na de nokura ma oman no na nsa da nkudundum kanea enkwada nkoya kokwasa la kadase ka nkase maban ni so ntie mfa me ho emo man tie hwe ni yi ho nsem na aba no na ho so mo yes politics ni bi wo ene isi oman de isi de aha na de isi de e ba bebre pa o mo de politics akwahye nyinam kanea mu ni nsuo nsem mu nyina na isi ye wukura oman bia mi firi mu mambia bi firi mu yentoa so na yenko yenim kura na yakọ the delegate ko akrata ndi biaba delegate say chirem say AG ordered to release secret document enti akane openipa no da signal below ano edubu ahensem na yepi na sese no woginam nanim chirem say sika ene ka wabo men na no wedene na wo chirem sese nse de ade na ayo no secret document bi ho no mo no nyina no won besre atani general so release sa ne man nyina mra bonten won fa suma se kukua mu nsem nyina katase mo fa nyina mra ne hu de yakọ ne de ba se ba ya ye betumi ayere no pampe ne sika wadie ne yatumi anje ente se be hadwen ente se be hadwen pa be hadwen dia mo men na $2 million US scandal rocks J.A. Plant pool as AG drags Zoom Lion boss to court. Timikazi mu chirem say Zoom Lion dwumakuo no sikasem bia kofa ba bia no so akoye nsem o $2 million US sika we semensa kan yanka de amde be ye nya de wa nkofo ye diska no tamu chirem say attorney general yan papa Dominic Dr. Ayene adasem we court esasika akofa isumase ya ayesi one time no yatumi age na ya de ade foforo de ama o men ene ho nsem no aba ene ho asem na aba no ene ho asem na aba na ye nsempi na so hwe o man Ghana ewiam nsa kira yeso Gnet etire ma we ye Gmet o mu kirem se o man yim wahu upe babia ye won ye frɛ ne se we de ye wonyina ye wo haduonum 150 penny ye wo Ghana nyina na anya hwe kura na nka si enya ahansia 600 ne senka yensaka nanso ohaduonum pe ena mpenifo na atumi ante de aka ne de akire din endu kwati ohaduonum efri ahanum ananse ahaduonum efri ahansin mu beka aha 9 ne aduonum 450 ena aka e deficit o modeka na se mpenifo ne de aso ehwe o manga na wiom sa kire yeso kapa o 450 na zo mantumi anyemu half mpo omuchemu tere ya o maye baako ananya sa omuchemu 4 omuchemu 4 o maye baako ana aka 3 eso o moye ka ho da be na mbeye omudi sia de ayensempi ayensempi na gamanche champion man himself na me bo din a me peja me musu me bo me mu ase piao se kutu se bam gamanche churu kin teko churu atoso emienu echiremu a se no nimpa biere wo ye ohene obatonton sase basa
edi esi babia sabe nsuo to a eye nsu kan nsuo ni fam drainage system mu no mo nkyire nkwatum mo fa nkwato afiase saa wo hene no na adwe ne sabe enya adwuma na kyerem sɛ ɔma ho kwan nipa bi obeton asase wonkra ha edi ama obi obabia oton asase no sabe nsuo to ayiri fa ho no mo nkye wo hene kro no nkwato afiase wɔn mo ka ho na ama nsuo yiri fa nkran adehye nti o mesere sese no ɔmanam na nya adwuma ɔhene bi kɔton asase bi di ma wo bia hɔ ne nsuo yiri fa hɔ a mo nkye saa wɔhene nkwato afiase sɛ bɛyɛ san na hɔ na afoforo atwa mo afunu fi sɛ saa ne ma ne yade ɛ ha ɔman afi bia to a na agyina fa nipa afi bia so ne nsuo to a na fa nipa ɛde ade a ne yehunu anyemfo no ka ho bi ebinom ka ho na ɔha we nyina ɛkɔ so nti na na bu afu pa sɛ ɔso mo so bi okura wa bɛtɔn asase bia kwakosi babia babia hɔ ne nsuo to fa hɔ de ɔmbɛkyi watom mbɛkyi watom mbɛkyi so bia so ha mbɛkyi watom kura me yakɔ yanim kura nti mo nkyekye wo tentem kura ne yakɔ yanim na Dr. Atoba Forsen ɔna yɛ openi yɛsana hene yɛ photo samfo na hwe sika sem so finance minister kyerem sɛ emra MPP amanyoko ni frɛ banwa asuo no ko aka te de nda so yɛ the canary kyerem a emra mbɛgye amammu no na nyɛ o ne yɛ kasa yɛmfa enye enka asɛma na yɛ omonwo kyɛ na nya kura na sɛ de MPP Ghana man penin dada na danko gufuado de o man no sɛ no mo awi o man mu sɛ Ghana yɛ nam anko mo awi afifi do mpenim kyɛ sɛ hwinim na mo de ato kekerom kom baby kyɛ sɛ yɛ di diamen mo twa cake afili afam mo man na mane Ghana breyo o mba na kyɛ sɛ hwini ho na wo twere Ghana ho ahwema nanso ene o mmodembo ene ahohyeso sikadie basa o manya bientie ne o mabodwumade ma Ghana sɛde atwere konkon ne kan yɛ no Hezika hye nkom na nnompe ni nyankwa sese mo abɛhye nkom men nnompe no entina ba ho a na mabetuatua ho a sese no eguzu fefeba na nkyɛ Ghana sikasɛm bibia bɛyɛ kama ma men yɛtumi akɔ yanim a bosia pampo de yɛ nkwa nkwaje mfa anya hwe kura yɛ nia nkase bɛyɛ ade yi sese ne de Ghana fo mu nya rehim bibia gusu akɔ kama enkyɛ sa ho kyerɛ ketenkete eba ne de ne nyina be firi honom mputudwuma so dodo na mde agu akoma eba o menye beku yanim ne bibia konkan ede ama yente ho nsɛm na no pe no aba no ho nsɛm na ba ho nsɛm aba pa si kasɛm nyame adom bibia kama na galamsey pollution driving rise in kidney disease radiologist penimpa wa bempa wa pomudin one de eba no yen asap ye kidney na oye madwuma na okirem a de enti amasa kidney failure na doso wo mayi mu dodo na no eye galamsey na ekoso no sese wo komia mia hodo bi o mayi mu adodo na tane efuma gudie tu a mutu no kwambone so na inuru a modi tu fuma gudie no dodo na tumi de ohaw de bra ya pomuden na nsuo a nipa benom ne se de aye no in fact ayekana enti kidney failure ahodo ekoso man mu ade hye dodo na anya no enya hwe galamsey na yesese ye ne yankasa yesuo ne atena ye no ehun sunsuanso ne aketua ene yeguso ayen sekete mun kwaso antu na munyi sika na munya sika ne wema mode akọ e de akosa masabo ho yade ade ya ne se wa wanye bie no ne wanya emu sika wanni bie no wumpo na aya na obre na aya na ya no omna ya na e mane ye den na agric minister oniminyamfo Ewikopoku okirema sesei Ghana tomatoes no yeba bedua pa hectare chese adwuma yeba be tomatoes ho no akakra Ghana ni bimpampo gwadini kura nko ba bi so kofa tomatoes abeton Ghana adwuma yeba ye no mem ha no enya dewa obonne mapagu akwam atwa asase tam bubrija hectares of lands ebeboa na omen ya madodoa na omukondo ku adwuma mpese omu dua tomatoes no omadua na kesiem na so na bribra na omen yetuma mantosu bo na bof abafom kama na ye ho nkyere ye ne nko amanfo ma so nkofa tomatoes emeton yenko bo obi tu nkuku no eno so nsem no e na ba betodwa yi nsem na ba
opani mo bi ntra wate mo bi ntra yempiem ewo supreme ko akrata no de bi aba na wo kirema sade aye ni Bono Regional House of Chiefs fueling chieftaincy dispute in Soto traditional councils fires timika said ye in Swatre na nana matrenkunwa buafu na wo mu kirem say sa men temo ho ase ya ekoso fa ahinsie ho manso twe ne ho sensem ho no eye bono na nana matrenkunwa ena hyiase mesabe sa nsem ne koso enti ahimfa wodom ewo bono na nana matrenkunwa ena sikasem eni brandi omuni mukura zo monka no mama ho kwan ena oman ma omunye innocent ye kunkum wonom ese japade kwa enti insuatre na namatenko dwabuafu pa omu kirem sei sa mentem ho ase ye kwaso fa ahinsie hu sensem ho ewo bono mantem ni mu no mo bonyoso enti bono ahimfo na matenkonwa monsore Regional House of Chiefs mpeni for monsore na de yakwaso na enye pesemi nkumnya enti motena ho no ma bono man na bono krodua na boana omo mpene kra de hu sensem na no pay no abeto no na you are my son former Accra mayor endorses one to me and trust him with greater Accra to make us say the akane ye former Accra mayor make us say no was so chirema won to me de ogini tumpa say obetuma national chairman e de ama MPP ntino MPP for monto abanama chairman won to me stronger than appetite no jatumpa obebwa mutuma no ane ye mumasema na the metro lines the aba na ochirem saying IGP promote 5 officers after Kwafu Krom Gwer robbery bust kronbo bi ko so wa Kwafu Krom na sa kronbo na ko so na posifo ne ye adwumaden akwache sa ni pesu so mo ya kronfo ne ntiene sa officers no IGP ato mu dibrem sesei mesere mo mo kunu no ene sa officers no sesei no akwahoma no mo bo ne fie no munyi bi nka ho yes mo bo ayitu ene de day a monye tere because this IGP wa peja mo dibrem yenya peja o dibrem nso a na osika sam so yatum ekonanim ananya sa na tie sesei awokona bo 50 Ghana a day a yezo odi bi ka ho ana David mo mamba ne feeling fam anya hwe kura mo prepare kira wate ase sesei na IGP said they work on but you my den so aketua na wonsa be kan to ye adwuma de be bo abaso on fa mfia wadi ene de bo abaso oposi adwuma nim saade na wo ye ne manage ho pa ye mfa wo mfia wadi ho ne abo abaso obi wona ma wadi mfia piu adwuma nim so oba no ntwatew one na mu sa na sikagege sai ho ne so mfa so we de wabo mu na kire wado obode mpo na atu ho acha ho ma benya som oman ga na posi ku adwuma na ho bambo a wo be bo ga na man ene japade ho ban no eni pa na japade ho ban no hwe so ebo abaso enti wo chia kronfo ukuti abone na go boa majapade ne nipa nkwanya bo ho ban dia IGP kirem a se wadru 18 years mboni ya for police officer ye betu position nim ya ntwen ka se kodru 59 years ansa ya mo position no ye nyakura enti ye se no DJ o man age ma akoye bio ubetumi se dia otie no okay se dia wo se wo ye obi a ompe ho asem be ye den se dia kronfo no bedufu kwan ho no omo no mo che na muzo ye din ya zero medical hwe no ntino say okay I think say you training kakra nso a na me kawa no a ni ode ne beba tene ho asaman openi ko kata mbo so ne nyina wesum fence na dwumadi ahodo aka na ntwa so na birthdays no me won faase fo na dia bante aye ago yakwa ye records na omo tete mfia ha o mo tete me pa no kra de 1 se de mo tete me na no tene na kakra me fa me ho adwen me yi mu nyina kwakra because mother ne kila ntua ena tete na ede ade a anape birthdays ahodo na ba records no me mbo so na me nsoro nko na wo de edi kan de akode ama azumi na azumi ewa sante achema gogo eye dwansa na we firi ono ane maame afia insura wo ye adwuma wo Kumase RFM eti happy glorious birthday nkoma azumi a wo asante achem agogo dwansa na we efiri wa wo maame afia insura wo ye adwuma wo RFM Kumase no kirema nne yakopon de afi ba kwa kan fi onye okese no ma kwatenten onyini kire
ena osre dem happy birthday once again azumi a was asante achem agogo dwasa nyame nhiro pinu a woda no onye no soronko kura na we say happy birthday ekodi amount we happy birthday in advance ekodi amount McBaden wo wotema community 7 wo sanso ye member Edma House of Dear Fan Club na we everyone your mom Madam Agnes Kwenum your husband Mr Isaac Boapen wo ma ene abusuakwa nyina kirem se ne twide ampo nyankopon e de afe baako e de aka wo mfia nyankopon ya adoma ekena ene ye wawoda enti happy glorious birthday to you in advance eye McBaden a wotema community 7 we abusuani nyina se yenka ntwe so modo ye pa in the House of Dear Fan Club ene abusuako nya so modo papa pentiene nyankopon de afe baako aka amfe onye okese enkwatente no nyine kire ene abusuani nyina yesre edi ama master p ne di free London edi ebaye na yegusua etoa eye record no so am we ya woda sonko ekodi ama efia eye Josephine owasante achim dwasa na we efi Samuel ofoli boaten no kirem se ne dofo ne ade nyina ho fedua udin edi efia Josephine awo asante achim dwasa yankopon edi afe baako edi aka ho fie ho ne edi yankopon hira opa no tene ne mu fa nkira om kuko mpa be wa yankopon ontie na onye mfama kwatente no nyine kire ena Samuel ofoli boaten a osi ya na mu asante mantemu ma DLFM osi ya mu aba so yankopon koso anya okese kwatente no nyine kire ena osre edi amono do na damu ntemu no ohye mu kina enya de so beti de biala da na we so ekodi amawo na akomia wo nsamwam atoagiri member of parliament nsamwam atoagiri de member of parliament ena wo we hye wo kirem say na akomia a wo nsamwam atoagiri MPP wo som yi pa no kirem ne twede yampo yankopon e de afe baako e de aka ho fia unti happy birthday enko enfama na akomia nana akomia a wonsa wo mato agiri nyame hira opi na wawoda no onye ne soronko enkwatenten onyine kire na no pei abusuako no nyina esre ede ama happy birthday once again nana akomia wo nsamwam ato agiri samuel folo aten na wose yemfa woda we no yemfa emam na de twato ekode amam police officer constable kakalibu aten Evans senior na wo new ebrim we station na wo no eye new ebrim na nyankopon e de afe baako aka amfie wo ye prison officer last couple kakalibu aten Evans Junior akwisi local prisons Samuel Fulubu aten se ne nyankopon e de afe baako e de aka amfie ho in the officer happy birthday to you we no moye mienu we entafo ayipa moye kama pam nyame hira mu pi mawda no nya ne soronko enkwatenten no nyine kire ene yesre edema mo nti police officer constable kakalibu aten Evan senior awoni wa brim and prison officer lance corporal kakalibu aten Evans junior won so wo station awoni yakwise local prison itiene nyankopon e de afe baako e de aka mu nyina mo mfie ho de am nyankopon ya mo kese entafo nyame hira mu pi no mawoda no onye ne soronko enkwatenten no nyine kire ena Samuel Fulubu aten esre ede emama no pent DJ Hitman yenyina wesine kwa akata mbo so no yemfensire dwumode aho de aka no ento aso ema Minya femne waso ene umreka kra niminka DLFM Plaza Hotels wasimtia one trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se ekomdo na wo pebe bia obenye duane a emo de ni mo hwam na pomodi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so dogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anum dia menhwe bebia se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, and man, to Mrs. Wantrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, maybe shake you amoniaje. Itegusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels. Yeah, Dai Papa. Independent
Namdia Elbuso into Sarupe hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sundria. Ya biya punama. Fe ya 1-bedroom. Any 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinim for a limited period. A fe shishe Diofosu Plaza Hotel. Ichwa kwani ewo obotanso. Any atechim ya nina uko Florida. Ebrinso behuye wa hirase. Any fire service station no. Ini dimshwe nimo. Sa kwa denta. Yo fafaha. Ubetumi afreye. Ewo mayiso. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Chauffeur Champions League 2026 grand finale number so Arsenal versus Paris Saint-Germain. Hajaki Afrofusi Ramontuma Bebo Dia Power Sports Salon Saturday 30th May 2026 Empire Nature. Yate live commentary Temo Dini Temo si ebe free Hajaki Afrofusi restaurant. And so Eddie Besumo Kaina Shannon so Satano giveaway packages to Trona and was Sansua and I predict a win and to rep your jersey. We are Arsenal fan I will show Arsenal jersey Sansua and a Paris Saint-Germain also would bet me as a PSG jersey. Hetano Hinyanene and Santo Tuana Betoja Sansua and the Numa Hutu and Suabetocha. Hasaki Afrofusion Restaurant Dano Ubetimi Attitude and OA dining services Dansua and I'll take out orders, board delivery, bulk orders for parties, weddings, meetings and all event, family parks, delicious soups and stews. Henti Kaina Shannon experience with Eta Mufwa. It is Shiaye, our Hayaki Afrofusion Restaurant, our Agoba, Wisconsin, Salasi Junction, Honoma, Nefa Champions League, Embro, live commentary, for reservations, Ubetumi friend number 0303-981-245 and I say 0257-677-844. Sponsors: Pill Rack Pharmacy, Ayaspa and Salon, Home Rack, Wine Rack, Nabil's Boutique, Lazarus Drive Rental Services, Grey Court Apartment, and Abekayaho on 30th of May 2026. And no AMM that Saturday, yeah, the Champions League final, bro. Arsenal up against PSG. Why and Besha? Rep your jersey. We are Arsenal fan and Temna Bra. We are PSG fan and Temna Bra. Near for Amebodum. Our Hayaki Afrofusion Restaurant. A bus live. Our Agoba, Wisconsin. Salasi Junction. It's all food. Nesolo Fufi. Lancho Prem Prem. Fire starter. Akadiyama. Pole. Olabawo. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Jammy, Baki, DLFM 106.9. DLFM 106.9. Jammy,
Bakumba, Charles, Otimanija, Bakumba, Chief, DLFM 106.9. Oh, you are. You know, try it, yes, and can it pump him? Pump him, I got your first and come up him soon. Welcome me a hunter. Or show anymore, no slow, no to go to more. Fearful, welcome me a hunter. Or no slow, show anymore, no to go to more. Oh, no, back here, the bus. DLFM 106.9. Back here, the bus. DLFM 106.9. Who have you better me busy? Oh no, I'm hunting you, hunting to no, you're busy day. Who have you better me busy? Oh no, I'm hunting you, hunting to no, you're busy day. And I'm running away, and I'm running away. You won't you want to me, why not Sunday? And I'm running away, and I'm running away. You won't you want me to me, why not Sunday? I don't just Mommy sassy, back your bossua. Johnny Musso, back here, Johnny Musso, back your bossua. Johnny Musso, back here, Johnny Musso, Back here. 8:15 is the time, and that's what Obia Jumedi in the end. And if you're at the Kanawuba, yeah, Echo Subronua, what is wrong? Well, my Ghana, Potema, Bronua was so Mantema was wrong. I will maybe find into my preference, and if you're done up here, the Kanawuba. Once again, let me say happy birthday and confirm Mrs. Victoria Opokwajima. It's your birthday today. Happy birthday and confirm. Once again, Mrs. Victoria Opoku Ajima. So I'm happy birthday. I mean, can't forgive a speak up source and farmer. Give a speak up source. Correct premature ejaculation, sexual weakness. Namadi was so to me now, so power now power. I now want just about to secure your band. What the other become permanent. What the anti-antisa? That's all band be drop. Just so what bear memo. And my men can forgive us. Speak up source and farmer. Give us cook capsules no. Very effective for waist pains. Cook what it's a wall. It was your crowd. Give us a bamish shot. I don't know support immune system. They put your malaria, typhoid. Out of John this drugstore pharmaceutical shop will be a top. Give us speak capsules. Give us cook capsules. Give us a bamish shot. Ready for 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cook capsules. Give us a bamish shot. Scratch.com something country what is the brain now back. Who did Lancha Dread? Also, you before go between your mammy and son. Now, you also bet me as a Cascaby. If you made be a wood and what to media did, you kind of just buy the scratch card, scratch it onto your phone instantly enough when you're sick.
Number 2 a daily challenge, you know. If you scratch more than other players, you climb into the top 5. And number 3 the game challenge. Go pick your favorite card now for where they are grade. Canada Dawson. It's bombardier.scratch.com or register. And start winning today. Powered by La Palm Casino. Approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions applied. When you're 18 years, I won't mean the agreement. Game responsibly. You're for Plaza Hotels, I'm in control. I'll go further at the Chimna for Butan, sir. Let's go. I really enter for her. Comfortable, luxurious rooms for her. Conference room for all your conferences. There was saloon with her. In our dear for Plaza Hotel. So looking for that place of hospitality here, come out. Our dear for Plaza Hotel for the chair hall. Come pa. You can catch on the Soko Pimuko Frudia at the Chimna for Butan. So a brief. I hear I say identify for her. Remember the fun of your reservation of your Mbuki Bibiama Kama 05304 58834 020 7979 461. I'm gonna experience the perfect blend of luxury and comfort. I would do for Plaza Hotel where luxury meets comfort. Mami Akosia the special good morning and confirm. Mami Akosia the pap. I pay with here live on TikTok. Pack it. Jammy. Chokra. Najadia watch no 106.9 22 minutes after 8 a.m. here. No fear that. Yeah, the kind of ebro. The air cost was my Ghana. Also said, and penny for 200 more. A bebwa. Nafi wa my tumejina brane. The air cost was patema with here. Brono was one mantema wo. I offer some penny for 200 more. Wa my
befa ne ntoma pa afira no ene fiada na pay ya de kanawu ya de brawo kanawu ye cheyadin ara pay ya mo akonya ma won so atumi a chewa adwe no wo kan sam na kade ekoso anya political affiliations ni aba be ye wa anopay kan sam no sane atie sane wo man Ghana betumi afa ne ntoma pa afira ana na pay ya de kanawu ya de brawo That's all. $106.9 and if you're done a pen, penny fatna say, but your fatna say, I de kanawu, ya de bad. And another pen, so you're bemo quenya, ya de bread do na bema wa wutino, na was wafre, na dear eha war, dear echo so brodo and was war, dear echo so patema war, dear echo so mantema war, I will for some penny for 200 more, a bemo may, to me, a fan into my pefrano, ya bemo quenya na pay, ama was wafre. Na wodi wadwen kire e dia ba anapa inshaba kwadwo samebi kwadwo atena se anapa yi ma membusa na se ne kana wukura etese kwadwo anapa ma chibiem mejo so senior na ukana wukura wodi ye nam hia anapa yi oh so ensam ne de doso unsam ne doso so doso ba brenti no e bone tofa ma me bone tofa akome kumani mukura ne dwumedi aka na to aso right ma menti ukana wa anapa yi akobra asem ba ko a edi kan pa no ye masem hia me kese no eye we jagbawe nsu a ejira fa de hye omo potem ho oma na yetim no wahu yepe hwebuada e wo manyim pa ade nti na oma na de bia ye ho se aboa pete ye twen ma asem bansan yetu ho anamo e wo mra asa de kro ne betumetu ho anamo ma na yi bakobna weja dam e wo ho no ma eboa mo man ya Ghana Water Company Limited edan na nsuo ani echiche ma yensen ka bie no yenyina ye nim se weja dam no tade no ehɔ ne wo empenifo nim ba bia omu bie nsuo na ba bia efa they are where ana na meka drainage system kese a empenifo ye edeto ala adwo asisi ama ala adwo krodua ne nsuo to a entumi nyimfa wo mo ye nim pote se weja ya watade wo ho no ma edu ba bia yibie anya se bufa so be ha adwenti mpenifo bie se be ya dam no betumi nya ho de ne mpenifo de adwuma kama yenim se anya hwe na afi bia du a yibie sa dam no black obna menkai esingri ya o ma bia nsu anyira mfa de hye ompotem ho so our leaders are telling us said they can't do anything about it so muntumi nya ho hwe se afi bia ombe bie ma enipa nsu afa wo mo for now wo hwe amanepa ase hwe o man Ghana ewiem sa kira yeso de ba kire mu ansuo ne de
di asha ase ne yempom we ntete ho keke papa na nkasa we kira eba na aya na ya se ye work anifo wo manyim na mom de bia ne yema asem ni nsi ne yenko chemo ne yanwa ene mattress manipa the video ben na odi atoso no we nyina ye weje gba wa asem na mekan we ja krodua na mamafo mpotem ho no mo wa na afo no ena mo guwe ekro na ayesa no na nsu yi afa kro mi nyina wow ho na ayesa no and per the information e ba endra da weje gba member of parliament oniminyamfo Jerry Ahmed echiremu a ene adesho mompote mododo na ase wo man hyada ante nkaebo no o man ante announcement se bibisa e ba bekoso enti no omani na omo ho so muhunya ne se nsuo no eyira fa wo tese oni mu se Accra eye nianom nananoma atrenkonwa mamre nti no tese enye dede wo kurom enti untumi mfa van emfa nkokurom koye dede ni ade se de yenim no ese ye de ani de ma de ni de se na mamre nso de ntoto nase okay ti side de ye ntumi nkoso nti ene dodo no kroma fiafiem no radio no mutie mutumi miemu kese itobie ni kakra bi those days no tumi se wobetumi biem ene abonten kro bi kura atwam kro tumi tese bibi kura ye den ekoso na mu kirem se nkaebo no wo man sha da anye den ante ti dodo na wo mo ho so sisi ya manfo adan wono magya pade ahyen ene nipa nkwa ene dansa nam sisi a ewo weja gbawe mebisa me ho se sisi no yenso dodo na sesei nti nsuo na du ba bia yenya bi kura mfa nya hwe nsuo etogu kwa de ye bi eguma na kwakwa nti oman as Ghana no ye ntimi nye storage facility wo ba bia se bia nsuo antie nkom ana ba bia nsuo ni gidi fa no ye ntimi nye drainage system kese bia ye bia betumi afam akọ enipa ete ba bia nsuo no wo no se ebase ye bie ne be ha wo mode a ne bekum nipa de a adenti na ho no se eho ne ye beji ekwan bi ato ho no ma e be kan dan kura na eja mpenifo be boa wo na ma ba bia really kweti wo mo really question be pam ne yi wo mo afiri ho no na ne ya ye drainage system kase ya nsuo ne be fam se be ye Enquires afi bia na nsuo be yira fa nipa na nipa nkwa be da sem ne ya boja pade nipa nkwa ho ban de anka dan bi ho no mo na se e be ha wo mo a ne ye drainage system kase ye bi nto ho ye bia mfam nko nanka yempepe foforo mo mo ntena ne yenye ho kama naka so medwemra nti afi be betena ho se yenko bia weje dam na nsuo ntonka ho ne nkum nipa anamfa nipa for now yenti se obi afama hwere ne nkwa de nanso bibia tumisi ye de besre mehu se e wono ma hye bedwane oniminyamfo Jerry Ahmed edi akwane abasa enipinifo aka biom Accra mayor endrada yempapa kɔ hɔ sanso na egamanche ekɔ hɔ no mendra empenifo pi na konsra hwe na hwe nsu omo ne na mu na openi enye yize kura enye yize ohun entimi de mesre ekwan ye faso eye o man se bi aboa peta wo bo na bra no eye so bad at the moment de bia ntumi ntena hɔ no ma se nation se e betena hɔ ma de bia asem na si ye wo National Disaster Management Organization e kan se NADMO enti afi bia ntena hɔ no mo no kɔkyeche mo ne yanwa emba nipa ananu say na member of parliament for Okakwe North ya maame Teliza Ladi honorable okase me ne jepa osi nsuo na yiri fa ne constituent fo ni nyina no na ma bia nkoye eye binum sase omoto ya e drainage system so na akofo ha odi abanti no wo mo kɔkyeche mo ne yanwa manipa e wo mra o ha no esisi ano kwan enti afi be yen kɔkyeche mo ne yanwa e manipa na nsuo nyini mfa wo yen yankopem na dodo sen is about time say ye be di kan ye be ye proactive ne nya dwena ko nkane ana mom BS ye tuo no etese ye tu no nkane ye di kan hyehye ne magu wansa na si enya na di kan say wagya dam ye bie ma na fa nipa endra ebinum e de kodo that was since last 3 days ebinum de kodo na firi omu fie mu apie akogina konkon so yen kwaso an fa nipa nkwa enwura to pressa eye so bad timi de mesre mo ka biewom from asebedwafo so kosi MCE fo so na matrankonwa omu nyina ebinum difo ehwo no hwan na ton ho ma wo no ofu iche omu nim sei saa ensuo na yeden adam no mbebie hwan na ton ho ma de hyem titi mpotem ho no hwan na ma wo mu kwan kwetena ho ade ba kwa ma dwene ho ehuni sei oman no especially the assemblies no unim ade ba kwa ama saa adwadifo yentumentu amu mfiri kwan ho ni nyina eye saa de we ya hawo ni nyina ne sei
sika na omuji free omunchen as tax no enu ntumi mpam won sika ketenkete omuji free omunchen nti omuntumi mpam won free ho na o makochem half ye ma o mo half ntena ha ne ye kakra o ma san beje wonyina boso o ha we ya bia na ekoso ho no nya nipa na kitabe koton ho ma wo mo ana o mu si dan no ye wotan ye wotan country planning for wa o mo ehu se be mu si dan na sisi no mu bie dam na be ha wo mo o mo ehu o mo hu ye adenti na obi aka na no atum ma sese ya fi bia du anipa woto ne ye ma hihye ni me de mesra de hye te wo no mo no me do fo yi enchine de na hu ya nim de obenya so hwe anamfa mesrew bo ho adwa sabi ubemba mu hihye obi emeso bemba mu kan kire so ubemba ne mu hihye wa na wonim se de mutie ejapade de wa ye but to me ne de wa woto on sempenifo ne mwa na hwe anasa wo nkwanti ebe adwen a wa fa ho adwen preko why fa ho adwen na wa bo ho adwa because that ye kono yenim the next day ya because baby ansuo ni bigidi du ye no penin wotum so bi wa ne dan no afa more than half enti sa wo wadan nim na nyinam kane wo ho a openin wodi agora nyinam kane be chew endra so mudundum light I was some part of Accra because of say weja dam yam bie ya ejira fa monfo ya enti obi mfum so a waye no ehun asotwen asan ba ka obi otene ba bia onye mfum so bia so going forward omon try so mbetum atoto ne yema ne nkodu na asia no munsan kubie na say ha kura yi ensa ma we kura 2 pe no ma bie omu bie third one ka ho de ya ne atin se nkedan nke be fa dan ne nyina so ke be fa dan nyina so nti e be sere wonom no momode antu hu ana mo na say ha we no ye hu ne poma sibren Brako bana mi free weja ene mpotemu no ade ba konso a bedi mani edi akire wo man mu a me yetete me da bia na mekoso aka ho asem eye sa aban ko aban ba na ye wo auditor general report na wono makwaye e de aba montene wo mo de ba osimesi obenten wabo man ne ka wadi sika sei osimesi aye sei waye sei going forward no ye besere ye mpenimfo enye ne sa auditor report ne shaase o enye ne shaase ba ko brenye na debio mu kwotena se a public account committee auditors report o mu koye review na hwehwe mu a sika pa ye body na wote eche na wo nso no na wo yem hihyew ba ko bra mu kwa kwotena se keka kire ye wi a ye nte ho asem bio o mu nyae kwe ana sa public account committee no omunya ye omungune because me I don't foresee the essence say ye be kwa kwatena ase as a nation na ya ka kire ye ho say enipa bi besom ye omukọ ye ne akohwe wo machi wo munya ma omo ye no ankwaye oman sika say na akohye mu e ka say na aba ndi say sika na say ye gye ne de bo oman mpuntu na oman ye ho to yen openin ye nya bobo so wie ne asode ahwete sam yate ho asembio enti adeten na se omo ye iga say sa corruption no ene pro ne kankan nti o betumi atu ho anamo ana me de yebesere openi yebesere wonom yebesere mpenifo nsem ni bi ho no ma ne kan den but yebeka se o betumi ahwehwe ma hunu se nipa edisika se ya na se sika na wadie no se muntumi enye de a mommo nkyere yen Obekwa some of the assemblies sika wo madie sika ese de ye wei na kobrane atena so obitumi kotoka wakoye procurement ka ne ma ena omonsa aka de ye adwuma ba sika no so ko ekọ hwan ho ni nyina hwehwem a ye hu sese na asi enso yentumi nje enti sa meetings na omukọ setting ne ade na obo man ne ka na omutumi ko hu se dwirim na obi ade yentumi nje ne de to me ne de me hu ne say going forward so muntumi prosecute sa ade hye no nji esika maye de is better say sa ode ta report na ade nyina munyaye ni nyina yentrem because untumi nkoye report na won kyerɛ me so obi adi sika oya ye sei obi amagapade sei waton wadi na yentumi nye de a obeka kyerɛ aye den oboya mane me ye de aye den ye ne yenkwaji ana that's why you attorney general no so we minister for justice eni nyina twa kosi say ni nyina twa kosi it's about time say be institutions a ebeye gye ne ho a enkwahya abanya se na aban kwatena so yensi institutions ahodo ebeboa na atemu aye no kura nyina akwahya aban sa nti aban ba wochemi amechew woyem si ameye osei sa wochemi ameba amechew bi nti sa and we all know say
Ghana memu akoye mpipi ne ndisi preto oye den a we kwa we bebata fra hwe ase mutu a wodanya enti no wochi me amechew enti we ba na wa spay we nsu ba na wa spay manche me ba wudi bia meja saa na ekoso a it's about time say be institution say be gine ho afira bansem na wo bamra no ye dey apply to Obia equally equity before the law afi na ye adwuma enti saa de a si ya na ye beye oma ne bre hweto a Ghana fo tuai ni be wie kobrane asese sika gunobotum ebeto Obia say all African games e course opening ye bosika kobrane akohya ne to a enye sika keto a ekire din me so no opening ma me ntinsi mu football nim black obna wonim nsemi ha me saa GFN wo ho no wo ho ene Ghana football no mesre wo no se omu fi se omu ntumi nya adwuma ne biewa omu nyai. How? Na ehu se Ghana ye nye sports. How? Yes. Say Ghana Football Association is phone me say football no ntumi nya bi omu kan chen say ye nye sports wo Ghana. Because let me tell you, Ghana football no automatically no egu jersey en nam ho keke. That is a reality. Ghana football egu jersey en nam ho keke. As ye di agro no. Ba ko bra World Cup ya conference ye ko 2006 me boa. And you call 2010, you call 2014, and you call 2022. And they say you call saying 2026. So you call 5 times. Ghana Football Association, as governing body at the Ghana football, no, a dang and as appearance fee, you call your kwaje. Even 2010, you progress here, and I will back cancel 2006, you free group stages in him. 2000, I think that was 2014. Ene kwatija amfa 2022 ene so kwatija but appearance finish agiye say sika na hejeje ni nyana e dia pa na yatumi dia ye wo manyi wo de yen ka so mfa mara ban no mfa nyi kwan but dia na football na ka so mo dia ye wo Ghana football retrogress ya kodum pempenso a penny. I'm telling you football maguno it doesn't look attractive anymore. Ghana ni bia ko no football. You see, my national team Black Stars, and your coaching problem. It's not about coaching. A young penny for us, what ton wa punch no credit BM. Ya fawa, no manka say selections and amount. Players ombe to me ya bo kama. Ye o man sika, Ghana football sika, ye dibi. Omutu ayaka. But Ghana ni dia na ni beje ho ne say. Ghana akọ ball, ya shego na ni aje otifie na ni aje na man ekọ na nim keke. Sika na mu na mu di. Munya ni ye na momfa ye de na ye ni je ni maya mo se mo nte ase mimi ha oni o Ghana ni a watifi o ye supporter no sika no woni bi Blasters e ko bobo Ghana ni tifi na ni age Ghana kwa na ni ma tifi wa fili afam nya hwe ye ntua ne ka nanso na man ni dimpa a wo gente na ho ahoa mumu di sika no wi a momfa ye ni je ni maya nso a mo se mo nte ase ade nti na so mo ye yesa hwede maya kotoko ne has ni mo okroma sika moje no montumi mfa ye league ni ye montumi mfa sika mfense pitch wa ha asat now on my Ghana football ye ni standard pitch ba kumposa international match ye nya bi yate ya ohini jan baba ya la sports stadium ni nyina no se ka afo krampo kra se per pitch dimu per be ye dense e be nya bi wo Ghana sika na moje na mo de ye den openi mo sika na mo de ye den appearance fi na mo je je na o mo ko chedi no bet na fi na aban asa tamoman sika se ye de boa Ghana Football Association say yemfa yenye se wenye se mesere Ghana mampeni is about time say F4 no omo se omo sika na ye de football yie nti omo sika na ma aban chen de a is about time so oman mato de yemfa nkwahye football no me de mesere aban say yentumi mfa football sika mpempem na e ba no omo no mo de be ye omo hu ye di a omo nka mpo omo sika mfa nyom football na nyemfa oman sika ya kwan na ase no amafo na nyensuo no mo no how come say betua to na de akwahya football sika de me ye oman yi go to other nations ya the football sika asiesi oman ya kwan ma man ko omanim it's only Ghana here only football people po na enjoy sika no but ye wie na the ordinary Ghanaian no to akwa omo so omonye emfa nkwa ya football na yenye bi ni masre sa football no muntumi nyomu sifom o mampeni mane se sa Ghana fo sika enkoma wono we ya omokoi omonko bra bia Ghana sika banzo a coefficient of 7 wo mbebu nko ndan kire de omri sika na ye okrom emenye nya so mfaso bia enti mi hu mfaso e wo so enti me de mesre ma ban fa sika nkwahye Ghana football omuntumi mfa sika no munya ne nya bo ni ya na o manka se nche ni wo ho a yemfa ye sika ne nya ya kwan yensuo ye nya no nyinam kane yense yemfa nso bo ne ye ho ntoyen asoman
You. Kojo me da se papa Kofi fa mic na kana wona fe me ma etiefo nso embre ma no pe. Kofi ma minti o. Yeah, Hitman, good morning. Good morning, Kofi ma. Before answer na me come kana wo no. Me we ehu hia me pa. Na asem yesi circulate wo media na so girls too be ne man BPA. Ekwa abonten ko chele. Eno ma no na bo san hodo ama na si 400 cedis na man idwane ja omo. Na man idwane ja omo no. O ma ye fine. O my fine. Any ebuso omo se omo score metu ya omo so omo niska. Munyo obi pia kwa bonten. First cantion ho. Ena che se enye usika wakwa kono man of from. Video so omo nya aduma. Video no way. Video no me dia ma Mario na obebo na wa boss sound na yeti. Oye dem pie eni obi pie one be me pie. Ghana for man bi pesa dodo. Ye de mu pia mu feska. Mu feska. Indi se no gaze. Omo prepra ho mo benia oma bro ene ya mo omo prepra ho emo bi o nti o Mario mbo video na yentie sound na da se no na yentie serious ba. Okay, Johnny live on Facebook video no and that's from DLFM 106.9 video ne dey nkamunko na garage na wono one na namfofo mienu e ba ha say so mo we be sala o mo ne papa bu o ba ya na papa ne ma o mu na eje bi o mo pe so mo ka so pe body so mu na bo body ni tutu e se adwuma ya mo yo bi mo be bisa se na de nti mo ye adwuma papa me ere o ma bo no jo mo ko ya bro na mo de papa ne de ka 400 cedis o mo bo ye no mo ka ko si 400 cedis enti papa no so ko ja o mo e ma me boss ka se nya sa dia 400 cedis no mu ntwa mo so mo nye scan ntwa mo ye adwuma enti adwuma no mo so na so ma bo ntwa mo ni na o ma mo head Hitman. Omo mobe omo prana Lumba nyom so dasie. Kojo fu su yen se nkyerene. O kruma. Bra. No cry ba kon. Ade papa ne ye no anya de. Isi eba. Black Obra ye wo me tu se mpese me do obi. Me ba chomo nko so ma video ne ndaso because say me fa ba wo hwe eye social issue. Say me pese me do obi pie kwa abonten a. Na say enhyame ho a. Me a me do kɔ no. Me ba maybe say we say there na ope wo ka de ope na ma holding so me ma ye mfa ma wo that is the reality say wo dada will be the ne ko ba bi say me ko na ma me kwagimani na wo ko na wi na yifuma I mean it your man na e so bad Injira e se mu jai sa de ne ye Injira me no nya adwene say nhyɛ ho anya force me Hitman me Injira nya adwene ya botre me ba o de I'm from admin say o de ka it's about time say ye kwa out a ohun ebi a nhyɛ ho a ka kyerɛ oba nso osimesi kwa ye kwei no enhyɛ me ho ebi a wo na ade omko we omso papa na ade omko yo papa na ade omko anti wo na ade omko ya wo kɔ no wo di ahye omutimi nim Ghana ha say so wo di omupie dia ya wo na spend oman ne sa na ye no Ghana na papa no dwane is only a few ladies and wo kɔ abon no omko oman ka sa de omusika den sponsor but do ni nyina ne ye na etua enti no wonim se wa ho boa nso a obi nhye o isi ankora ade omakwa ezi omanim da ade isu enya fine Johnny live on Facebook video no na da so no Hitman ese omusu papa na nya de wanya de ba Hitman Ghana man bi pesa uni obi pie pescation ho pescation Hitman se me no pie na minim se na abe sponsor me cramp na menya wo mi momo cramp mo 300 cedis wo mi momo e ba critical condition that is you no it was 90 amede ade we ba ne se e was Ghana for man bi sunya de cause omode man na ekọ no wakọ no mo nsa 400 cedis wakọ no mo obi 400 cedis now mo hwes de wo ma bro sam anno mo nsa 400 cedis Hitman yeti kroma ze Ghana man bi pesa dodo ye de mo pio mo face cancer mo ye do mu pio face cancer into mu face cancer so obi no pia to avoid this embarrassment in it obi no pia face carry den esion uni bi kura anka we omo 200 cedis bi so omo anka papa ne be den e be consider omo nia club ne ne dey be consider omo say at least enye omo na omo baaye omo de omo pe baaye but o metimi anya bi ama 200 bi otena anopa ye the 200 na can buy the eba be source e understandable nipa ye nipa right into omo face cancer Hitman me kwa me kan ewu so no straightforward to ablekuma KFC onum ne adjacent ablekuma KFC Hitman o kai say some time ago kaswa obi provision store bi na odi street you can say traffic lighting eko shame yes
aha say the ablekuma say the light pole no and we see e dey found a light pole ni inside video na da so no me ba no pay na me video e and it started like months ago na me hwe say mpanimfo be den e ba be stop yom o man stop yom na hitman ya bo dinosaur and a light pole ni inside otenase eye say e de a clown say MOB tena na demolition process started na ye be demolition nyina pe na afa de adani case Kofi almost sit down in pedifo ho hitman me say me fa hode bia na ba adwuma every morning omo bosu ndua ni nyina no I saw it with my own naked eyes and there were assemblies for you so omo ho no se me ba adwuma each and every day bia me hu and I my witness here to say my boss and then me video di aba. Okay. Kofi. Cause almost starting nyina no mimi hu and the assemblies per sometimes on man hu ana. Oman hu. Ablekuma KFC adjacent ne pe. Mate, me da say. Very bad. Chief Asebo appear sends this message or say, Nkoma Kofi, you see when you invite one she will end up calling others to come and sack you. I strongly believe in what Kofi Ekano. Hitman, if you say you invite to I would do now for the Mabos and Sam. Okay, your grandma is on a pay what kind of winners 0593 40 65 65 0534 050 199. Good morning. Good morning, Chairman Bibiaboko. Nana Bibiaboko, no pay what kind of woman into Chairman Patron, just 3 minutes. Na me chema tin check Ghana penifo. Nana ya 3 minutes dey mean to me fam met me am about 2 minutes. Me da se. Chema ge. Ghana penifo ma feli Ghana youth. Me na me ka chiro. Ade tin na me ka sa chema ge. Me na e ya me ka ta chema. Me tin fa me pen kwai lo kwan. So nim sa. Me tin fa me pen el to bi se chema. I ya odi container esi. E dia me mfin si ho. E me tin ye to aba. Aye yi wu pen se lidiyen. If you could bosh us, so okay, be on saying, who bought like mobile man for to Ghana Peninsula. What the cancer? We shame. We shame. Chama, and be free, Tamaha say 2 o'clock. May quite see Yahya, Chama. Mr. Ghana Peninsula far from Castle to Winiba. Would the Ghana would have 2 cans of away. Now, from Castle to Winiba. Fine contact away your pine. What created a crime I said that for young faso? Chairman, is so to talk. I was all your quantity to your mother have no faso. When Jaquana to us, Chairman said no cassette to talk for more. Winiba Panso. Correct, say cow Winiba Panso. Shetamaha, GT about you, and now so GT about Chairman. And now one to the crowd, 8 minutes, a bit to buy a crown of Ibiaka. When I'm finding I can feel GT about Tony, a GMG or Chairman. If you can't report them of BBC. Answer my kwano. Nana Medase. Medase. Na chama ukara, amusi umwadie. Enya fine, gada pele for her. O man o mushi bi na 7. America for, Canada for. Sakomu yesa ka edu afi ka mu topenti to ko enjoy. Right, Nana, thank you so much for calling this morning. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Dora ya jewa jana pe o kana wo mamintio. Oh. Mr. Hitman, me jane kande wo ye road no photos me doors. A doors pa mo hwe na mo ye ma ye wo to kwan kra na usro. Ye pa abana chon hwe na mo ye bibin fa ma. Hitman video na mo kan wa so na pa we na me video. In fact, me go atipa di ma some of the ladies. And go Sunday no. Hitman oni nyame yeju. Nyankopon ka wo so ho. Good morning. Mira me Joso. Ora Ivan sana pe wa pomu te say. Nyame ada Roma na oso e. Me patro me so me hu ya pa wo kana wo mamintio. Ya mu ina. Ya Joso pa. Amen. Amen. Ada Roma me fa we fidi sunchia Ewura bo ache jako. Any doctor Enquires wo ashama. Mira Hitman me kana wo ye nketwa ni no anamnensa but me twa ne tem. Na edikan mesre Ghana mpanimfo. Mira Hitman say edura no pane enwura wo hwe nipa ejina kwan ho. Se wo utu ka mu kura na hu se nipa na ya na ahumte. Wo ba sha ma se onipa na ko Libanon o se me ko denu. Libanon ne ye 3 cities 3 pesos. Nti so ka se ko denu a denu no ye 5 cities. Na waje wo.
ebi onipa na kwa atadeka oduru zenu ho na wasan elodu atadeka na onipa na otimu na wasan agene sika foforo ye besere ye mpanimfo yen tumi na amudi no se mu ye ne ayepema yen na pon adwuma me ba adwuma me nyaka me nsuo ba me electricity ni ade a yen dwen mu ho ma se mu etosu mienu ya ye mpanimfo sori a na mo ka child labor ni right my net nansa me ko agbegberosi na ni ko hu no me re hoyi ye nuanom notness e wo parliament wo mo modern amwa wo nkrof se ubehwa akola ketua na me Hitman enioma esu no bisa se o sa papa no ana ma me no o di sa enioma no beso awuba yesre won ma se mo etwa to okoma politicians ya omumbu ye kakra na omu petumia wo mo hu mobo wo munya wi a na mo asoreti aye right me right in America sa oba shama ba hwe kwan ya ye namso from main market to Zenu kwan ya nipa namso udu vako flat won no ensu to yi na time ti e besre won ya omumbu ye kakra right all right man say that papa good morning bibi amaji bi ebu asante zongo kafra se wajina so ache mami ti wa no pay papa juma na sane ye do you ya mama mani habukura wai you ya team sane juma ni tie ofa Ghana mpanyinfo ye nyom di boda esanse yebo mu dia yebo di kire se oman no so mu di ani no ma di e hosika no mu di asiesie oman no no ko bo bi sia so ba ye ho no ye de betua no matimi e de asiesie oman no no ba ya de no na nye yi a ye kan ya no atum na je ko kasa mani abetro ni ahwo ye wetro ye do akotum na de asa di zogo me kasa se we se ofa be say labero ufi ya ko enu kwansima ba ayimpo ana na ya musimo be ye kwan na maye fine mo me ye maye ya mo be dirisu nyina tinya feri agbedu bibia kama adu finishing se da modi kota be guso ofa say ye veze dati wa iro say ye dia na de be guso eni na wo twemi ensa akwani nyina sa tutu kadada no wa kura keye eti aboguma central empanifo contractor no mi jiri so piti su wie ya no wajitwa photo e dia akwere wa me se wa wie kwan no enye ye omkobo na chi na omsa mehwe yo papa me da say asante zongo meso me da say good morning Chef Rosay na cho wadaro matwu free radio no ho ma me bad feedback wa why mami tio Pacho nanu mekate Goodwa Hospital Goodwa Mochuru Obia sidan de sikwan enti ama nsuo bia anko ene na sa nsuo to ene nyinara eta lo de kwani ebon kan so no si atuntuntuntuntuntu misre ta nsuo no enye o se bia banki bode ni nyama e wa nkeni na menya ni bi wo mu stage won se ta banki ni nyama no eni tanka ni pedi enti se sa nyama no nyia wode koi wakoto ma hwan na hwan ne kwa akodi enti mestre te muntu na mama ye why na ta Goodwa Hospital Moche Road ho no ne ekoso wo na enye mate after jumedi ye betu ho anamo good morning fine morning bajo ye fro say ajon kwase ne from tema alias aputo ubreni yankwai nyame sha mo na jima pa mo ye pa na me de bia me kan me say tema Newton from Bleach ekwa kodu bankoma jonsi ye ni street light me start cancer we be 5 years 8 years ni till I ni bi be penifo no adai omo person be my street light na ante no mo person be patchere any secondly football na say mo papa no kan no me fa no so here football here sky say ye ni hospital o ko hospital crapo a e pa ni ho e be da so e fidi wo na ni pewu oni pa no se bi fa be wu na ye discuss tickets say we e dia come football so mu was cancel da and na penifo no mo personal interest was ask no na ade to no mo ye sa ask no say ko mu di ye kwan adam di ye de if the hospital plama e parama e Ghana team for no be da so kra ka be boa but mu better me ask we ni na football so mu konso if group state problem mu timi see an won e both friendly matches back 5 o ma fele Ghana maye o ma share 5 thing na ma spell Ghana maye see we both pay me bonus say me ma mo spell Ghanaians e maye because I can't for matches e be world cup no be ko be any friendly match Sunday so you hear on be spell Ghanaians amaye masanya me say mo na jima pa mo ye pa John kwashi ya da say good morning
Yes, sir. Good morning, sir. Me ba Gideon Berma Santu kana wo maminti wa no pay. Me dase. Me kan dey win say tu no nsia ewo nsawo mu a obabedo akra heya no na ye don shiro nan okokuma se anenku aduru sa ade ehia omanya ye ekwan sese ye so fa kan be fa do kira ba se enipa nyaka kwa djuma nipa ekwan ne kan nya bi mfa so eniti ana ma ni pitini dia fa kopeka sa don shiro ba ko no ni kan ko e kan wa ni e fa ma che e kan ba sa ba e ko fa bai e ke ni e de e ko ni ye ma ni ni ene ye ko fa yawra kuma papa adai mono be so ni pa yo o ma yewe mu a krese ka betu no si pa akra do ma za no di yo Gideon Berma Santa me that say good morning boss me pa che fro say apom today me pa che me hu your papa e fro say Aguna in Central in Aguna West yo o che mami too yo ya men kan why na nika ne wonu edin kan miansa na edin kan e koma ukadafo boss si o shigana moto edi amafu de ku amafu too much ye dem pa na penifu be ya fa if say why si ne moka moto ne mu ye bi ma wodi tete mo so mama moto ni show wodi ye na ade no boss e bi atoyentem kese di ba amafu akon too much nti ni presifu na ban be ya fa onya hwe ni ya ati ni pe beji dem Ghana enam mutu no ya dos dodo nti senia aban betu wana mo no otu wana mo etosu mienu mo sorry am ntu gbe nketesi e Ghana ebi mu pe edifu too much obi ti se ni bo ebi mpo kese o mla no kitisi o pepe wa ko fe na yankofo wo kodie wo kwa tem adi bi se na di ngwa se de ma what adufudi too much in dan bigam abano yo ochira aguna nkrum me da say good morning me ba chon man so na mentunka ye fro say ba mi ti wa no pay ya mi sham na ma pa mo boy da ma ti de dia no mo de ene ma pa mo de player man me de American say e ga na for beblebe let get time omo kwa we cap no the man the be church no a omo hu won paso chi yet me po na e ya do so chi omo na ase de e pan ne ye like the pipe na de nyina na enyi mo puti ta be ye te no omo kaliska the man that footballers so omo anko this can na bind the mass footballers or the ya kwanya what Ghana ha na say near ma say Ghana ha and footballers in the NS one patrol. Oh, you cap ya go ye be then the baba ya ba she ma ya go say apa I am be that am pay for the answer na je wo ba ku poti mana fine ya ma mo ba ya kwa ma ya pass no footballers in the list no ya we go ya friends wake up just can no mo yi ama say ya fanya afanya ko kepo afanya ko afanya ko dodu afanya ko tamale kanu ne dia na beboa Mate me da say good morning good morning Patrick Frosey cross nyano mami ti cross Hitman me kan e win de e pede mi bisa Ghana on man paying for the anyanya dia anyanya no yanka on man Ghana wana Hitman mo come you share from Kaswa Beti Fifi now from Fifi to Nyanya master they take 45 minutes me a taxi driver every president na me ejma from and for take 5 minutes to 6 minutes rush from Kef to Kojoku or for Okada or by Kefa 25 cedi how it want to move what to petrol anytime I open on to say ya confirm ya kase road what to win there in the I bet you work aswa Nyanya road how Ghana Nyanya yanka wana nti maybe say o fi there kwa one country yes na here won take about to me right me say Nyanya no pemfu so there was want to announce from na o me youth yes so in demonstration next 1 year yakwa man ya 1 year to na yes yan to aro man no
Right, me so me da se cross nyinya. Good morning. Good morning. Me pacho, wo ba ye ji wan ti magini. Mpacho an padawroma. Anti magini. Jumanya me shramo. Me de me ka ye akwan. Accra Kumasi Road. 8 hours. Aden. Obi ko Kumasi a obedi 8 hours. Na onwo ekotamale ni ede de on beye den. Yes, raban. Akwan no nyanya ye kora. Mo de baabi e hwatutu no on party. Na won nyi side ne kakra. Na enipa ankwa ho hia won. Na portal so edi dam me de ya won we driver na dwene kora na misu won. Ye besere no. Ye din kotodwe fom. Onwo my Ghana mobo. On de on kwa won na musoro. Na ye na mofom no. Ye bre Ghana kwan nyinara nsu otuto eni nyina anyo. Won so bi e ka kwan. Wonu a wo ya ebeboa no. Me sere no. Omia na ne no onye. Ana sane won ka se won pese won ye mfudie bebre entosi ni atosodie. Afran prince asase wo opa o. Won ko jibi ye betimi dia yemfu a kire se eniema bia ni wa edi sefa ne dollar ebe kwa akokra ba biem je neni ade nyina yenya ebetimi aye bi kura edi bi akọ amanoni akọ akoton no man Ghana yenya sika ye besre won mo mehu hia o ye nuanu ekogu South Africa ye di won bai ofu se adwuma o wa onipa no bekwa akotono bi ma so am aye no ayaka de sa ye mo ye hu modern ti wo ye Ghana ni na tu kwa akora na ho ayen moni nyamenya adwuma anti maginya kopon enka won so ho yentumi emfa calls ni bi ma ha ani edi kanawu ene fiada anopedi ani edi besi inshaba kojo same bi kojo fa mic na na fe no ye wrap up ne say dwumadi foforo e wo ho ba ye ka tie fo sanyame adoma wo chena UEFA Champions League grand finale no e ba so hayaki Afrofusion restaurant e wo DLFM asie hanum ya anti bra na tia e ba ne kire say match no yasesa time no instead of 7 p.m. no you be match no 4 p.m. into no changes about from UEFA 24 so watching a match no instead of 7 p.m. no match no be 4 p.m. to no me answer no matter say e wo hayaki Afrofusion na fe no nyina ya hwe match no seka up no e ko North London and say ko Paris no e bre ne nkrabia e na be che kwayo amitio ye bra ko bra ye na ye netifu ase nka sia mi hira wo no papa so pa homa so no aya na mpempi ne enu de ne yedi mu ye besere ye kan nyina ye oman daache ene ye nyina ye pre isabata am se wo meka no ma no kredi wo manim na eto a Ghana fu tua ne kakra no mboabo ne de ya de pa na oman ba ne hoto no Mr Evans Kasembi o se Ghana ni ne marketing gita hunya ne nsa ka onkwadwene pani bi ho wo ka wato agapade a wo ye mfa anya hwe no nya ni nya ye de ye pani se menya nsupa anom menyinam kan ye adwuma menya kwampa afa so me ku adwuma menya hyanya ko adwuma asa bitumi ukwadwam a utumi to utumi eton bibia ye kama ye ha wo ni nyina ni nti e besere we are not asking for much kakra na ye peno monye mayen na no achi mesan gina monkofo no kon so Bismarck abusuafo no besere wonom GF fo no sei work up aye kwei Ghana local players e wo mu ye hwan no we Benjamin Asalia because agbasi de dey on be gina ba so on be fa 3 keepers no be fa 3 pe ana meboa o mo fa 3 dey agbasi o ti vie de o mo mienu nyina kwai o mo fa o mo mienu nyina nko o mo fa o mo nyina nko nti e den o mo de asare pe ne beko na Ghana ye bo football ni bi wa ha o ye local league ni ye fa only one player pe o local league ba ye ball league no kwai nya go kin so de mo ko she 8 ni ade o epia tutu nani mu urade yankopa wa 8 yesre kura you see yenya ni ye me on de me kan yese meta football me see me ko park me free hand ma ko support house wo kotoko o mu home kuma se ye fo bas na ekọ ya nwene ye nkwa ho Accra Sports Stadium 24/7 me ginam ye support team but de mo ye na nyama ko no me jaiko mesre eya me ya se me nko park na because de omoye no me kwa play be na me go hwe no hwan na me go boni din park be so na ye kwi nti ye besre enke ye kwi anya hwe kura local players be ye 6 wom na ka has ne kotoko na ya da teams yi sika FIFA de be ma teams no na ka ya je na de ye de yiye but ma kwose se players ni nyina wa mo no ne ye disika na sa ko ma brofo no no masa de yo mu team ni I'm telling you making great points yes I'm telling you nyansa bia nim se yete ha ne ntumi ye de ye na sika na FIFA de mama ne ye nya bi mfa nya o men ko local players nya sika open mo de bobra wa ha osidanye osi wa ha na busuafo de ye mu de ye wa ha ba ye sa de sika na ko ma brofo ni bio na de ye agrobe ne ye di ni za no de me de hia me
ehia me say ehia wo ma me ko ye fa ofa nso ko bie wofa den so no book ni ticket dada on den so muntumi nyina na Black Star team no player bia no otumi spring up wofa wonyi ni free kura kura yen support tete munti ofa mon spring up na fe mon samra back as say dia madin kunim ba no kura ma head ma shego mun ka se go wofa nko ani player wotumi shego no kasa mo hu go no mo san kasa ma shego na we wofa katimi hu a World Cup yi ko Ghana ye Black Cobra nti me de manu si na Bismarck the announcement bia ba nti mesre na mo fa nche me na me monitor na me so opening ani din de opening Eric Rexford na kwesi adujan wanya finhia e de watwim no na yam papa ya de nyina na waka nche egu ya wo mena na aduane esi gya so enti yankopɔ ya adoma memenda eno be ye eye ohomabo so me kire June 6 ne da na toso ensia ewon fempem mienu ne aduonu ensia mu na ye ne betodwa na be ye eyi bomfrete pam na emra yam papa opening Eric Rexford na kwesi adojan awanya mfinhia eduowatwe mienu 82 years no na osom ewo Presbyterian Church of Ghana Emmanuel Congregation ewo ebri akuapem enti yankopɔ ya adoma eye ne betodwa ewo ebri akuapem bibia betumi akwanka enti ebesere yankopɔ adoma memenda eno ebewo aye ohumabo so me toso nsia no na eye no ebetodwa esiri peni ho enya ade wono beye wekipin bia enti memenda na eye ne bekoso na penifo de ne betom pem anopa no nkron pe no de na to pem eye na wufu som kama mu wi a ebo awiadu mienu a wo mepagya no akwakusie no ewo Emmanuel Presby Cemetery eno no wo eye ampoma ebri akuapem ebri akuapem ho mepagya no ede na kɔ amusie nkopɔ ya adoma memenda kro na no enya bo awiando ba ko 1 pm pe na abusia ba betena sen ewo ye ebri Botanical Gardens ewo ebri akuapem ho no ma awiado ba ko no manom na chi sikasa enti ye besere Obia mra na ometa ye chi nkopɔ ya adoma ni kwesi ada so no so wo betena sen no makwane na asesom ewo eye ne Thanksgiving service na betu dwa no panon nkrom ewo Presbyterian Church of Ghana Emmanuel Congregation ewo ebri akuapem ahofade a wo de beba no eye tuntum ana afi eye fita black and white ana modeba na bibia eye kama na yam papa a ne din ede eye opening Eric Rexford na kwesi ado jan yenkopa na krabia na ema ogya wo machiri no eye ohemea eye awo techiwa a odikan dodoa na nka dia na aka no made frɛ no eye Juliana Ado nenso ne wobenya ohema enti no ɔyɛ ohemea awo techiwa ohemea awo techiwa a odikan na afi de odidi so bie nso eye Hana Ado eye ba Christiana Ado Rosemond Ado eye Yvette Ado na afi so Ecod eye Ado wonu nyina ye ma opening Eric Rexford na kwesi adujan eja wono machi ntie bese nkopɔ ya adoma eye June 6th eye ne betodwa ewo ebri akuapem nyine nkogya abusua no mpepre kire kura ntie eye me wofase Bismarck Owusu ene den ka boyi ede band champion ebrenti no yenso so na de akanto aso Kofi akɔ Hitman mami senti ayo wogode ko asam so it's on you with regra Hitman we do otwe nkwan da Kofi ye bre ye ni bre Hitman on the otwe nkwan da ye ni bre sa Debi we do otwe nkwan da wo de yima no mindi bi da ene Hitman uniska Hitman uniska otwe nkwan man bi a one na ase okosra na ase okuma ase na yese na ase bo otwe nkwan man ni di na man yi ba nkran na one na ase nya kasa na ase se oba na otwe nkwan 5,000 cedis ne ade so otwe nkwan ne bo den sa eno mo no otwe nkwan Hitman omuska ene Hitman nyame adoma ye besere omu tie ne ade so metimi ajeje nto wana yetimi ama wanom otwe nkwan ya ngenye bad ageba Hitman mami nti Obia na ninchia odobroni Johnson foni na yankopon yomo kese yesi amate se bracha asande ne ya ne baba Raman Fancy. Yankopon yomo kese Hitman yesi awesiro Martin Kofi me that's papa Pebusia Brasso. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Nyame adoma yebeshia edwada wo kasafidi so as I can say Encoma production team no Inshaba Kojo Samibi Ura Mike say Bismarck do say at the sports by DJ Mario and afi
Owura Samuel Kwadwo Akwa Fitela and of a team Nina what time morning show nechi na di dwumadi ne bra. Your friend Hitman, good morning. Enjoy your weekend and enjoy the rest of our programs.